sisi obi na kwa family ya bema kwa anka na ni se se lab bi wo kumasi ya no wa e twa ye bi no kwasem se hodi e test na enya de se oferie sawa ko hospital na doctor na ka cho se ya de bi se wo bojem ana wo wa be se o hu se wo ya de bi se wo bojem ya de bi te se typhoid afa hepatitis B and C diabetes e yesi twa de cancer ye to ni petri mu ye ye from ana fo be ana fo be kwa na be bo mi ya de na wo bi ana fo ke ka ye na HIV test na pese wo ye ni nyina no wo betumi ahwede ama oba wo nyem na pese o ni sa ko fa wo de yi abafa no ye tafo anasa na nine afa wo pese wo hu se ba ba wo no yo ba na se be ma ni nyina mu wo ye mensuo fi se abedila wo ye ni wo di da so ye on fidi ama so ye de ye test wo do ni na bi kasi e di adwede chi e be hwe so fra ye o kuma se o fori pro ye ni STC workshop na e de ti hwe ni mu ye ye adwuma fi to da e ko si memne da ye number ni 0244 96 49 22 and a face 0541 143168 Amedila laboratory mo Sinima obi bia akwa aba eba Amedlab services na sene na wachi bia ye ne mu echechin komofa ya pomudin hu no enen so yaba mu ho se ye ne mu ba ba cheche enkomo afa apomudin hu Amedlab services ewo oforikrom traffic light na sepe optic STC ato nti ufi kumase ekọ enkan kwan no so ayewo nsanifa ufi enkan eba kumase ayewo nsabunkum na sene na wachi bia ye ne mu cheche enkomo no ene ye de yare aye fe no gonorrhea a eye endemu yare na aba mu ase eye ene ti se ye ka gonorrhea eye endemu yare a oba anase bema wo bi no oni ne ho kani kosia obenya saa yare ni bi abo a ye fe no na ese ya gonorrhea ono de saa yare yi eba ti yenhwe se obinya gonorrhea ensenchani be na da ewo ni nipadua mu ema ni hu se wanya gonorrhea ye wo mafa ye wo mema so ede wo ho ti se ye fa bema o ye bema na wanya gonorrhea na normally o jonsa o ti ya untimi njonso o be filisa jonso de but untimi enjonso ebi osusu hu se enso bi efri obememba inso a sabe emfa enka hwehwam eba inso so sa ne color no enye normal ayese yellowish ayese green bi no ti se oye bema na se hu sa nyoma we na ebe se obetu anamo abaya se Amedlab services ebetumi aye gonorrhea ebetumi aye enemu yare foforo nti se wo ho na hu se ensuo efi ubememba a enye normal anasa wo jonso na u Philippine utimi ti se du so de ofa ba u Philippine na ni na ebetumi aye gonorrhea ni binti enkonkoto ebro ewo mo ewo nkwanchen no ho yebesese obeta na mo abaye ho ye de number no tuja Amedlab services ye number no 0541 143 168 Misi Subio 0541 143 168 Sene medical ya bobo enioma eden di woni pedie ni ebio nso oye be ma na hu se o test this no ahono dancing ho no sa so awaton just what ni mani nyina obi aka wo say ai se wo ho a o ka se wa jamia e ka se eni me nche nti wo ton ni nyina ena waton ni nyina ena mama masem mama nyabote Dr. Mpomo Oyedru ai abuakwa ma akuro do na ye Mrs. ai we original Mrs. mama me nyabotre me won say wo hi mama wari mfie say 29 years me kwa na mo 32 years be when now say madodo say no wafa mama de me kwa de me ne ehunu be 20 yes ya na woni me ehunu abubi ya ma bi de na kon carry court wani e de o kulum pram ye de wa court jina na na akwache omo a obo me di bi me buo mo hwehwe patasi nyina gu omo ni so ene woni so so mama man fa mo na wo kwa ya na de petition am so me fra o sa na so o mo ni mi bisa o fra me fra nem plan na tese wo yi number no wo kuru phone sa na sa wo ti mantem wa onu hu mi agante to nim say mi ni bibia ara etia no ti no wa fra na be fie so me be so omra baba na bi da ko she ai kechi na mabusa say adie be na oni mi kunu hoye won ka na be se ka awda aha mi no mi onu wan die asa mi wan asa onu abinti kan ko dai ne oni so se ko dai no na wa to papa me si mama no
na mama asanya ne mpra na ukuru so misa ne ya mpra na 0.7 anya mpra na minim mama mama no me adwuma nyina sister bi e fe me ale misi woni ne chempress mama just ahom some pressure power pa me nya ye no me pressure no me hunu bi krada papa titi me sa chi sai o ka so no atwutuo o ka no atwusikan o ka no atwutuo sa ye twa ne 90 obo bi che anya ne hwe o ndo ka na atwutuo timba papa fie o patase ya hai o ti twa no e ba me chi no kwa manka so court ni nyina me se me wale nsunya no ojam so o pa me chene se me papa ewu me ma me ewu me ofa oje me ho ade ewu me busie ni bia a chita kam ni me nyakopon debi o ukuru wanya accident ma ye twa ne nan ana o san ye massive mama se wo si pa ye kura na ye o me ntwantro da ne mpra bi picture wa ha me dey wedding o won ko mpra for picture nyina o me wedding what ka gu mic ni ma ko fie no what sene nchabare ni betwa picture mu ye wedding ne pa nyina baby ye ko fie no so wedding ma wo ne djuma me ye djuma ye ko fie no ofie djuma mo ba fie but sa ne chamale ni twa foto ne mpna no foto wa o de nya ntwantro na US fa ho mo watch mo ntwantro ti empro se no abo me ani nyina ukuru si no bagawaya ma bo mo kra ma bo ba 5 de mpna fa ai ma bo ba 5 mi so ya na mi twa sekan na se wo ha ho ana just no na wo mo ukuru na akobo no tete me no tete mo ha me papa no ya na atwutuo wo ya na atwutuo wo ya na atwutuo to wo so che what's my make no mpra ma no atwutuo makwa aso kura no mama wo ware me na me kwani dada na me ma kwani me ko practice ye 0.8 ewo aha siobua go for chrome what the score who chrome ne wasre enti say mama say me free practice score mama no what say ayu akompra ho nam si papa me mentimi yesa me mentimi yesa papa say atama di Jesus sa afebade so I was in kwamijaye kwa no kra mijaye efise ne ye ba kwa mentimi ma me some no be kata papa say me plan no what so dia wo je no mama me so pa ano part 7 no wi oduane me ma kom ne wo udi abonten woni di abonten me kro so me hu di papa na wo pa je say me hu na tayo say me bu sam bi na nyame mi ma no me hu ade kro papa etieti me say so for kro ye we di so fansa say wona oye secondary ai bishop what say eh magi so ko to museum pa o what you can just my go to museum pa is that me need that so nyina asa e no mo trase so jima wade nyina so awu me ma me awu na na me wo fa awu me nyanu mienu e kam wo awu me ni ko bibia me kam as ma chere mama papa titi me sta nanka mama o to me free nya bi kwa na mada madafu be fe na Esther ne honam da sa e kopim se me wa mi tan e da ho mi ko ntin ka dan enam de bani ato so se nyankopɔ ye ma dom bi kwa go bi abo soma me na ka akɔtene se dey what up to dey me ba ya wo say me de 1.5 billion na me se na asase kwa ye san asase mama ye san asase ye san asase ye san nti mama me de mama nya botere edan say na mosi kafra na ye na edan na ebu ye no dabi edan dodo say na mosi 3 ni nyina wato awamo amane dabi se ba ko otimu me ba me se wato ni nyina awamo wato ni nyina awamo amane wo huska no so dabi akaba ko na se watimu na bre onya accident e twa ne na ne mpra ho na bre mama na bu se fa wo ka kire wo no be ma ti baba no wo wa me say o toilet kete so didi kete so bu jar kete so me so ara ju no miensa ati g see lie me wi me sa do ko review sa me sa da swetwe bu 1 year e sa ko transawam man ko sha da die no ayi no e woni nan no bra ma bre pa papai on family nye toilet paper na mi se me wale panyimu na ka panyimu die ka ba che on bebre ho ka be boa me ena sa panyimu na ka me fa akoda so ensa ne panyimu so ko pe abaya na niska on pe enti onye ska akra no guma ne so
wodi na sesa chisa na wo yira no isa so ton bibi na wodi sha na amu onyi ni se o ma doctor ni nye mama me sesa wo do won kame no da se papa nka ye twa ne nan se ne wo ken den ti otumi de plan be hye modem mama sengwa obi a twa nan sengwa na ka wo be anne ma ni nye sengwa say ye 1 minute me fa kame no ti de nti na be mo otumi de mpna be wura mo be dra mama papa no wo se wona mo a ona wa mfa nsusu wo mfa nsusu no papa se ka woni tana wo twe pekoda na ka be musi na ye de na implant mi ne tena se suba ne nya ye de na implant ne temi o ba so bedi wi na mo ko so bedi wa ho o bedi an sita akosu yi okọ akosu ya me de ko asori from de okọ bo no na bi for last wa sori ba so from nation wa sori from nation wa sori ba basini I Methodist okọ asori from nation so ko asori Emmanuel oboko Emmanuel oba no shamo de obetra ho onu de obejatra se onu ne tie me ko hwe me ma no me ko no ho ana na o chema bu akwa Auntie Naa get say na me say hey me ka chira wo axe mama amwawa axe mama ushia me anchia me ata so me ka chira wo ubegwa no anchia me to share wo for nya say Auntie Naa get am se mu musa no wo di me afaso no ya but enti mpra dodo say mpra de me hunu de de wo hu de me hunu de be 25 hey share Dr. Mpoma Mprena share no 25 baby okobia djuma wo sika do takrade me ko ni obi wo ho okobia djuma wo mara nso odi bi de ko ye atabubu me ko ni obi wo just mama so si tie me hu ade kwa do woje me hu ade kwa say ye de aye ni fio say yon so ye ne de ni fi djuma no say djuma hu me tu to so I want to get ebi na bosu afọ de djuma hu ma tunu so and the bush of the dear Jama home better so. Me can say, so I'm fenya kwaso na wafenya me ya. Set him the toto. And just say I don't want to ask so. Doctor wa home so. Me Jana mtiana me kan mama. Me chan to that. Chiana. Doctor Ampua. Ogo da mu. Doctor oh say I say oh. Chia doctor. Doctor Ampua. Hey, Doctor Ampua me chiao. Papa. Umwami. Hello. Obebu out. To the to boss na chia. Me ti hello me was. Me chiao. Me Joseph. Na ho ye. Na ho ye. Ade na ho ye. Ani de o tumu musamsa. Mimi timi sa so ho ye. Ade nti. Ana oni mo asem. Oni mo asem. Mr. Ba me do ba ha nyane say. Ifie no bu no plot no akoton no. Me say me gima ade. Enu ti na me do ba ye. Boni bi anim. Ma say Auntie Naa, Doctor, good afternoon. Auntie Naa. Dog. Me mo afinti asa. Finko matu yemfie so. Me kasa enne. Mepe dit na me ma ba ho abetena. Yesi akikidi open mo jado do ani di. Abra. Ensem ho dog. Ai. Ya meka no. Doctor Reba. Me kasa biem. Dabei. Na ochi we dia na wa me ko kwan so ko family no ma. Nyame pechan so Na. O say. Nyame pechan so O tina mi o se chana na me ko. Dani esi. na se na ochi ebesim so ye bronya. Ti doctor ne sabia ya fero ka bibi kakra bi. Na bi me kasa ji se meti wo. Doctor so ye ba na be. Yo ti am frame me. Mo frame me So container ya keka ko afi awieye sane da yenim no afi biara ye boabo akunafo nyanka nwisi amobrowa na ye kosiem all nations charity home ehona de onyame adum yen de onyame de acha yen de onyame nam ne maso de dum afofra woni ani da so no ye de koma yentuma ahensia yamo boto bagi aduonu medofo nipa no doso enemani abrepa si akwa abadi yankeka why mi
Rentuma 3,000, Mikuta 600 pieces. Penyabe, Rentuma Sumo, Yachama Nina Cock, Chantuma Sumo, near the Abato Mesumi and Toma. Tuma Sumo, Yachama Nina San, maybe cry at the catch, na Hensia, Timasamum, Moma Yankee Kayaho, Jumadiane Basu Yami Aduma Friday, our All Nations Charity Home. Ehoni ebedi jumano edia free ti na kosi ne china dia wodi do mobrowa dia wodi ma wobi dia free wakuma mu onyame bambo a wodi achewo no kika ho na yamame 0598 980 233 and 0248 517 ubetumu wan kran na pesa odon tuma eba wodi maneka yebetumi akoje so pesa ye tobi wa Chairman, so you bet me I understand pepe. Papa so for kakra bi kan wa tu fa me kwa. Obapa me da wase. Sa dwumadia we ye dwumadia. Ye dia to aso mfie bebrebe. Na afi sane no masidane ye no. Na ni da so nim na so de nyame aka no na waka. Sati biara efiada sane obapa ade atom framemo no. Ye ne ye ma me no makurafo anyusia ni nyanka no behia. Na bibi kakra bi awurade na moso ade ma ye no se ade ma wo wo modo ya ma wo so ani age o se ade ma wo ya ko wani wo mu ni so ama wo de awrakekere akofie ne santi mo adawroma ya tiefo pa mo mra ye ni musa mo mra mo mo de ara na mo maboa ye na nyame de adumdum ye ya wo kire ya wo ye atwam afiada ni da fiada ya adwumadie no baso so for so betumi ama ye nsu a ensu wo tent abeti kebedu metia doctor doctor kebedu wa do roma doctor afiso ji so boa ye me say wa boa ye yisu anso na say nkonyankwa 150 million afiwe dia doctor kebedu doctor na for dia beka ho doctor super dog enti wo nsu a wo betumi a wo betumi dia ba wo drums chese wo de hu bia ye de som nipa me emo bottle awa tina pa na ya ma bibia enye koso ya da mo sese mo be ba se so ba bia wo bia ya chia wo da wase dia wo yama ya na ye fredodo de nyina on na ehwe so masaba ya o nshraw na wo ma wo ba ma ye oba pa ye nko yanim yo oyin ma wi Ide boko, banye boko sa. 100.7. Me di ba wo hono mo. Me pa cha me kunu oni me ba da. Nti oni akola ni da e no me kompai bone ekopie ye se odi bibiri akola no. Na sofo ni se ye mbo mpai. Nti mpai bo mo na akola na nkasa ka asam no sa ye no kure ni papa no ni ya oni ni da. Oni ni tu kwan na wa kofa no. I thought akola na me kwa adwuma na me mpon dam kra na wafa akola na ansa na mabefi. Ti da na no kura ni da di no. Ena me di nkola ni nyina adwane ye ko efie. Ena me kokopon busiafo amane. Ena omu ye amamre maye. Nti omu ye amamre maye wie ye no. Ena me su aware ni de minti mi bio. Biti aware no mu ansa na odi sa de ni nyina di akola na a minimu hu hwe no me ware bio. Ena busiafo si o da bi. Nti omu de omu ngwa aware nti me nko. Nti na me sa ko e kodi 1 year ofie ho no enye easy. Osiko wanko amekun ko wanko amekun emisi o ndi onu ene di mi kwa hafo nti o ma mi ka sika na mi nko o se ni baboy bi tu kwan agi se woko ansana o di mi beko mi twan sa ma akora no ko e but still on fa me nko ene mi di asam no koma dobs fo go so ti mi di asam no ko e no ene dobs 14 no dobs 14 no na ofre hwide mu hima ena ohima no frɛ me ena me se ane nana me kunu na di me ba wo honom ena me bo amane nti nukura ni da adi no ma be ka ne nyina kyerɛw ba wa anya hwe afa ho nti na me di asam no kɔ dobsu no ena o se me nkoji asam no bra na won siesie me tie ye ena me di me koji asam no tie ye kɔ ka asam no
ɛna me si ansa na meyi asɛm no free dops hɔ no mu a yɛbɛba bɛka wɔ fie no megye ne sika 1 billion ansa na yɛyi asɛm no de fie ɛnyɛ afei na yɛba bɛbɔ nkolo nti me si megye sika nti yɛka sika no ho asɛm ɛna ɔmo bisa me kono sɛ sika na mebɔ di no ɔde bɛma me ana ɛna ɔse ɔbɛma me 150 million ɛna me se mengye me se mengye a ɛna ɔmo bisa sɛ ɔbɛma me san ɛna ɔse ɔbɛma me 200 million ɛna me se mengye ɛhɔ na ma me ne se me atu fa 200 million no ma Mary ne ma me no mo fa so kɔ heaven ana me kro mo anwraman mu no sei na edi asɛm wɔ anwraman mu me ma me yɛ ɔbatan bɔne ɔno na yɛ otu futu bɔne gu ma so jame ne me ɛna ɔyɛ saa ma me ma me nti na we go so chami for no mi sa me ma me sɛ papa ya ogina hɔ no ɔyɛ wudi a ɛna me ma me si onimu no ɛna ɔse adan na obisa me sɛ Mary papa we ya ogina hɔ no ɔyɛ wudi a ɛna me sɛ yɛ me kunu ɛna ɔse hey wa fɛri ɔmo sɛ wo ba no so ayi wa ma tie wa na ɔmo bɛkɔ fa snap sɛ ɔmo bɛbɔ mpae sɛ me kunu ne se me nkɔ sɛ wɔ se hwɛ na ma nkɔ nti ɔmo bɔ mpae me kɔ no bibi kɔ yɛ me ɛyɛ me amasam ɛna me se me mpini ama ɔmo bɔ mpae no ɛna ɔse adan nti na ɔmo himafo na ɔmo se ɔmo bɔ mpae ɛna me se me mpini nti me ntua snap sika no ɛna me se me ntua ɛna me kunu tua nti sika no ɔse ɔbɛtua ne 2 months anti na me pa sha 2 months no tia sika na me di nkwala na me dwane ye me di ɔmo kɔɛ me kɔɛ so wɔn hwɛ nkwala no no me ba waba no ma na wokura hwe no ana mo ba ma nyame di adom mo ahie sa wɔrefo awo no ɛna wokura fa no me ya ye ba wo de ma me hwɛ manim na ma me fam ya ye ba mo baba me pa cha ane wokura ne nada me pa cha ane oye fine me pa cha ha bo ba usle enyo ya ho me pa cha ane adenye ya ya pa se woni wanso no ana 00.7 ya me ni da so pa wanso no minimo de konti a oye sa do se de ne ba ne timo an ne ba ho ye na kono e bo se one ne bada me da asam no ko e no efie na omo bisa no no se oye ye ba nsa na onumu ye na oye ye akora ne wo fie se na ne papa sha se fa no akora ne so 8 years na papa sha se fa no sa 15 ti wani ba ho from 8 years in fie se na obeche wo 15 to 16 years ansa na nokora ni ti 8 to 16 ansa na eda na akora ne ka nokore dakro ni phone na ringi ye na phone na ringi ukunu ebi akora ni phone na ringi ye na opiki call no na odi to speaker na ba ma na ekasa na obi san say na school na ukọ edo eye girls school e de na ben my fro and o twekura anani nku ko so e na o si o ye na ni classmate a o GSS na oni ni kasa no nti na akora no bufu ya na o hya se na o ka asem ni chem se ma me papa na nkasa na ya odi me kura ne katra o bra ne papa no wo ho oban oyo oba pani ana say o last born me pa sha o ye me ba panyini wo ho akora ne wo ho ni nuano wo ho me pa sha ane ana o se ma me papa na rim me pa sha ane ai bom na nkasa ka ya binya bota bom bo e me nya hwe bom pa sha mama dada se bra ma afre me ho ai me papa wo bi won na rim me pa sha ane bom me pa sha e wa na ho so me pa sha me ho so e pa 3 days mantimi endidi me so sana me di nkora ne dwane ko e debi otu bomb no bomb sa asa de wa hye bomb bi obeto otu bomb sa no ana mo be na utu yi say mama be ma na afam de nya problem o me papa ono ana family won me da no dia na wo ye dia na papa ne kai na fie what say na fie ho de ya minya nti wantimenti na fie ho no mu kura na opie anajo be se 7 to 8 mu ho na opie na osamba na o se asam na akwara ne kan ne de oboa ye ntro no otwa go no so na akwara ne se ma oyeye nti o kan ni anti bi wuye nti o kan ni anti adaka asam na o kan no enye ntro eye ampa ye ntro ro se ni papa ne fa da hey na brebe no munya of no
akorane ko se mutimu amufia na mo haidai me pasha tama we obi atatutu kwan na me ntu ta mi ntan tutu kwan ba no ti time be no tumi fan ode ne ba wo sign wo yire wo mpa so na wa sign wo ba do so ready yan ba pon fra djuma ba akora no afa akora na nsa na ma pon fra djuma ba ada opo ukọ adwuma pon time be e to da djuma ba dia e to da me pon say 8 and 9 and 9:30 me hairdresser ti wo be ba no na wa te ne Canada asa na maba ada wo be ba no abre o man bi eni ana me man bi pa ti adenti ubusa akora na adenti no so ma no kwan sa minim so e minor wo ma no kwan ma ne papa fa no a besi ne me bisa no first day na akora ne ka asem na me bisa no o si o papa si e ma ni mbo me amane ana e ma ni mbo obi amane e ye disgrace ma oni ni mienu no nti ma ni nka nkire obi a wo wa sorry esi se wo kunu e fa wo ba o se ye bo ho mpaye ti wo bo mpaye mfie se besa 1 year ti ma ye din wo fie ho no mo ti dia na wo tete me ma ye din na me se ewo mu dia dako no kura be daddy ti Auntie Naa me fa so mi ma ho dia anka no kura 0.7 mi kunu wonye ti nyame mu a me na no kura ni daddy nti dako na no kura ni obi enforce akora no na akora na to bom de bom nyina nti ya sa ti wo be hu we sa akora o ye minor ukunu fano from age 8 9 years wabedi 16 years minim ko esa wode ne sa wo won wode kwan ansa no wabeto aso de ne bema wo se yama me 1 billion yama me ska dosufu ache no wo se ohima se minko yimra me kansa asem ofie ama me na wo no ye owade ana ne ba no me na oye me ho ade ti ade nti na wo beji sika dan ma ben ye de be ma wa say yawa ti say heart breaking akuma say say wo kuna fa wo ba mo amoba onya ba no mampo o say onya oma me 1 billion na me nya sam no emra fie de na sika be yo me pa cho Auntie Naa ohima hwede mu hima no ne ka kira me say me nkoyi asam no kan ofie ohima sikoyi papa ni ye wo ho ade oba ni ye minor age 8 years was in a papa for now be 16 years wo so him say ti him so kuna ti ni kunu ba fa ne ba obaka ni fie sanse mo ye ka ni fie na wa je mpata say sana je me say ma je 1 billion ti sana wo je 200 million what dey me fa cho ani aso me ja cho debi ya on ko me fa cho debi ti wo je 200 million so dey there me de o se ko wa nko amekun no ena me pe lole fe ena me da sam no ko e nam se asim me nana me de nkola no ko fi o this scale amount what say wo ba ne dache what say wo ba ne dache send papa ne nada na wo be friend dada na se kunu o be friend my husband my father ayo usem wa makwan ama mra nye na dwuma wo so jeja no onko ware wodu besim pa ti wa for wan sim anko ware a kena wotemanim sa akora 8 years hwede apoma wo na hwesa na makora ya se hwede apoma wi na hwesa akora 8 years ene nam na ya se wo se maji 20,000 ya ne ko ba cho debi ti wo je ayede ti den ti da temanim Auntie Naa se de me di nkola no ko e no hwe nkola no nti se me da sam na ba se me pa cho hwe nkola no me ni na abre nti me ji mi chefa ana aware na me ware yesu na aware mo ni je de me nya bi me kunu ka cha me se me nkotwa awo me kotwa awo afa o se busianfo de obama ne se won ware ni krom hini de obama ne se won ware nti o ware akwala no mi ko e no ana o de akwala no ko ti na fie ho no mo hwidi mo no menyonko bi wa hanka enne se wo mami uni okunu ena ohima mwaka bom se mo fa akora ne to line so mami mwaka bom se akora no be ma ne ninya akora bia wo ye minor se woti ase o wanti ase o emre bia ni ho ma ho kwan se be ma ukodwodo na ya se ho na nka mpese wo a wo ba
Are wusam nan kan pese wa oba. Oi ma what is say? Me pese me no oba wakora oba ba ne kasa. Oyerepa FM 100.7. Me pese me ne oba ba no e kasa. Ivy. Hello? Hello? Oh. Ivy, what to say? Ivy, what to say? Hello, Ivy. If I say me ne Obaba ne kasa sika no wadi ama me obefe. Wo ohima no na wukunu. Ya wo mra ebo ye ma ho ban. E wo musa akora no ye oba. So sa man na wadu sa stage oya ban dia. Se wukunu afa no 8 years, 860 wabehu. Waje 200 million. Where do you Pacho ane. Where do you Pacho. Uji scanner this say? 6 months ni. Uji scanner this say? Pacho 6 months ni. Ti waje say can say ukuna fa oba normal. Me busa. Me pacho Auntie Naa me de kona osi ko wan ko ameku. Chesa wo kona open lorry fe. Na oba ne ma justice for your child and they here. Wo kona osi ko ndia wo je lorry fe na wako. Say oba te say wo ukuna fa oba. Akodu police station. Na watumi am ye yasam na be fie say wo mi anka. Open lorry fe. Lorry fe 200 million. Mami mi busa wo yetre ti dia be ma ya yewi ti ka ope lorry fe akokro mu a 200 million abeje. Auntie Naa me pacho anya sa na meji ba mami no ohima no ne se on fa sa sika na mami. Ohima na wo ba. Oyerepa FM. Oba ifi ohima ne ba 0.7. ti ohima nyame bo nyansa no mami mi ni watem de. Ohima de no de ma o. Pacho de. Wo mo bia ne so ne de. Jada no hima na me cancel say ukura fa oba from age 8 to 60 years. Ko yes na brefie. Now so dim desa. Mama miska 1 billion. No 200. No aje. O se ma some back. Me ko. Sani e kasa asemuri. Oh. Mami Sani e kasa asemuri. Me pacho sa sika nka na mi. Asem na ko ka che police bro. Mi se me. Out me yes me ba fie. Sa me ko no na doctor. One chenantum. Omu chi ne tum. Ti die na ko klama yeyi no. Ah sa ohima ne se me nko na enko beli no. Nti ye ko beli no wie ye no. E na o se me nko ji asam no bra na won kan ofie. Ivy. Ivy. Onya ne nwansa na mode na breme. Ja ohima ne se koje me nko yi asam no. Ko yi brafie. No nka. Now we say rape, child abuse, child molestation. Ya kan fie. Ya kan fie. O se asem bia ni wa ye disikan ye twam nti me nko yi. Sa asem we de kuma ne twam nya sekan. Me say asem bia ni wa ye disikan ne twam no. Asem we de ye de kuma. Ye de kuma. Ti uru ahokora. Uru ahokora. Akani akaba. Oka wono. Akani akaba wa won so uru aho. Mami mi kasa hu. Pacho ani Auntie mi ro ho e pa. Ivy. Madam, What to say? yami adum ho ye. I am no question of biological father wafa. Pachai. O sha say fa na on face. Oyerepa FM 8 to 9 years. And I also papa fa. I don't know the nsa wo wa na. Pachai. Ki Evanescena otumi de ne be ma fa. Dear nebai, dear now for Pakacho, na age 8 years. Oh, ma'am, so who now was 16, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. But dear some na dada catch out to me foul. Ivy me busel.
Pacho, asma kacha me dia me kai wa na me nyini esha me kai asma kacha me. Na ofa wen. Pacho, efia na se tu kwan. Ono papa tu kwa bom. Ya mo tu kwa koi. E won ni promo. Mo ko yede oni krom. Maybe for program me funeral and I say we do. Na wo papa nya ye woni krom a wo ma me nkobi. Ona wo ne ko. Ivy. Wo papa nya ye woni krom a wo ma me nkobi. Ona ne ko. Hello? Hello. Me say adanti na wo ma me nkobi. Na wo mom na wo ne wo papa ko. I told that on any quarter on any uncle. Sir, now do ni krom na mo ko yi a. Ti uji di say ni krom ni person okofa o ana say odu ko hotel. Ana kwa mu na mu gina hotel. Na wo no papa rere. Ivy. Efie na wo no kwa na wo ne rere. Okay, TVGH. That's right. Abusi efie ho. Onanga sani fie. Na de na wo ma wo kwan Ivy. Minim say 16 kra de. Na wo sha say ts impona. Na wo ya abofra wo hwe 16 de. Wako junior high school. Where senior high school. Ti dint na ma wo kwan sa wo pamfa wo. De na wo ye. To me is no coin. I told that me like me finish my name, but like you be now or theatre and women no bomb no did my 70 those things. Have you done one can show mommy? I don't know one can show mommy. But your cousin man can't show be a. That day Bama wotu sa bomb no bra wo mame wo ho o papa wo ho unuanom wo ho na wanya call na be ma na afro na papa bu ofu say ukọ girls school enti adena be ma afro wo phone so ni bu ofu sa phone jama wo papa na toma ho ti ni bu fu ye no de no kama wo nyina te so papa fa wo Dene show bufu a wokan so se men kanti wo de sie dene show bufu ma wo kama wo maame ti se wo papa kro no ada from 8 years ma ya mobo 8 years dene show bufu I saw a car say autistic same be said many in Crawford have a fair or chromonum no doubt and the mass like the buffet pause your can name no credit and as some any credit your cartoon so the out meme for a son and meme and I'm a kind. What can I say? Me catch him, I'm a Siam Panamida. What Papa say? One gentleman. Didn't know one young too. Didn't know one young. The man said the code of Suma ye no. I fed the Okoji 2 much woman say, Wafao. Na wabo. Box no one gentleman. Huh? It was son me kind your call your crew honum no. Hey, she has a family now or Jitu say he was toxicated a bro yes adian. Just a police one day also one cano creno. Now my mamma somewhere I'm gonna also there was all cano cre. Amega ho ho. Tiabushia in the day or Jitu so I found. Yeah, Annie. What's it? Annie. Ti abushia sa uma mimpona. Etani kunechia. Ivy, someone say heartbreaking. Taboo kesi say I was say Jane bada. Someone I try. Tell no uncle can't police for say. Oh papa. Afraid you were cano crow abushia friend mammy I am mamma mamo. Wafao.
wonim de wo school ana no ankoka sa wo ma me fua wo papa so a 16 wanyini ana no ankoka o papa hu ya omobo Dabi Ivy ana o papa do room now do papa hu o mo skedi o mo na ira ko homa Ivy mi buzao Pacho Tisi out so no papa kasa so ye here bibia na ye friend no amamre be no mo ye ma o Pacho say amamre no mo ye ne say the omodia akoko I don't know about mo ya mama Mama amamre be ne ye o mu kom hode ma no me pacha omodia akoko no omukun no na omu noae omuyi ni baby na ye miensa no ye di ensa to bowl mu na ye miensa no ye di e nsi ye ndidi Tidi enti no amamre anya adwuma Bimbusa Ono oba afa bema baako bema no so ye wo ba no ne papa wo amamra na anya adwuma Auntie Naa me de eno achi ye amamra wo sa akọ okotena eno akọje 200 million tina chese papa na nhyase amobọ minim so obeku a ka betena sia wa no mebo a pacha ware nde me ware no ana nka wo sa akọtena akọje 20,000 pacha ho na madwuma wo enti me ko aware enti ware no ti se wa mo minimu antare dan se mekun no ote o mene a ka beko Auntie Naa me pacha me ko ti di ntina oje 20,000 me pacha 20,000 enye ono na me se meje ohima no na di bufo se won fa ma me na gina me nyia oyima ya nwe ne bada oba oyem ba nya ba no mampo ba me ne wo ada sori anyinsa ada sori baby nga mo amatete no catch them young 8 years move up on to line so and nonsense kese pa se be me bia wo ba na wo ba ho be ye wakono waba no ma wo sister woni e be ye wakono akore na masa me so bari wo ba de kwa bonte ko ba dwamai so wo bari wo ba pa wo do kwa betumpam asen so ana woni aba waba no ma kan ye kwa bonte amena Gana me yes some go say ya wa ya wo bedum no ukuru ya friends Simon Achuacho mintunka Simon Achuacho katra nine so on so na homa no MTN number you are calling is currently switched off. Please try later. The MTN number you are calling is currently switched off. Please try later. Katra so na homa Simon Achuacho but see what phone but my call auntie The number you are calling is currently switched off. Please try later. The MTN number you are calling is currently switched off. Please try later. Hopa ya new semwa I'm say going forward say me ya dosu na semwa eba menimpa me believe rade nyankopon wo ba Obapa adia papa na ye no adia me nwa pa so foi ubeka trechima 8 years akora wonyini bana ne wakono ne de ne hu akono baby fat no kure baby fat we ya amankora na ye tobrom dabi na obapa na na hima no so anya ade wo hima no anya ade kura wo o se duru bia o se edu nanka me pen number no ma de na to line no so ai na na hima na ni hia osuko be so hima hwidiem ahafu hwidiem hima ona ye hima nkasa me pasha anya atajo ajewa boni din bi atajo ajewa hwidiem hima ona si asem bia ma ya de sika na eka ti ware ne bako ye nyini mpie nti me ko bona mane kra no si ma me mbo obi amane nti asem ni de obedi esiesie odi yie betu yie
oh wa mami na na yima mami oh na akwese wa ye hima no nsunti no na so wodi ni tumi no o jani tumi no so kama mi hye se twekire na ye empata we se de be ya asomdwe be ba wo ne be ma ntem but aye be ma na mom ana no so 1% asomdwe be bo ne yire ntem na nya mami ana 1% asomdwe be bo ne ni kru ntem na na yima no na se gwo no wodi na si wo ama emra kwan biara se de be ma fa so no ye de ne fa so lawyer hini wa awram na case we me pese me de che no lawyer pese wo pursue case we de mame we see gender no ye ni abreu 2025 ye mfe ni agro lawyer man is saying our bema one ne baba eda on one biological daughter was say age 8 besi 16 years man say sisi no say o she akolada akola only 16 years and then da a man say defilement offense no a defilement but here is a case where a blood related incest whichever way biano it's yamra we share the punishment for defilement 25 years maximum 7 years minimum but for incest or the other sexual violence offenses say rape ni other ones na 5 years minimum and a year 25 years maximum intino police for and a batch share charges and no move who say and a bono once or yet below 16 years below 16 the punishment is defilement so that the minimum sentence is 7 years na incest na so asabeka hone so you can't separate them. Incest and blood related into blood related and say even above 16 years then it is still an offense but my problem kesi the non-reporting of these by the children when so called there was reported lawyer member no so not reported near beba okay yeah me who say me baka say me papa family na say mother no echo press charges against husband na ye chino na maame na sa ko se panimfo se ahima bi de animu mimeyi asem na oni anka ni fie na me baje 20,000 emra ne se wo ho adenchi na o se yi se nipa nkra mo babonten all over the world criminal cases to settle the state versus the accused person intino wo kra obe wadwen se kwako settle and kwako CC no tomra wo kra no police kra no wasam kese. I think one of my books in child abuse and mandatory reporting guidelines macho aiding and abetting if anything a crime a protecting the criminal no until school setting now we have the district directorate akosi a headmaster nomini ade no omu ni right bia se mu be surviving cases a free school mu hoba omu nim se akwala we ahye ne nada family members nso momo nyesa ebi nso kra ya na in fact so na fendie omode kwakwa gisika wo bi ho whichever way bia no nipa ko ye wadwen so be siesie asem a emra no be di no nyonyo but I have a problem with police for no omo so kran so to me so etena se so omo so siesie so inti hu ba bia wonko but at the end of the day no the baby a hamike say the victim of abuse no e ba ne sen na akwala no betumi de yes na hye no ho na ne papa ne da all the time kran po se ne maami anase busuani bi kura na se neighbor mpo ya aware they can't even report sina non-reporting uhiya me pan all over the country children should be able to report cases of abuse. At least it's the first step. They can only report it to their teachers. So make me a catcher or more a church for yes and parents or their neighbor
obi oben bia obesofo nti because omo ye nkwala no nti so ka teacher school settings so ye wo kosi district director na headmaster no mo so no omo make sure say asem no be ko police station nti no akwala keten ye omo sa de ye ahometi oya kiss me say ye tochi aka me tell say ondi ase me say me person ye tochi aka ye twema ye ko twema nate na say ye twema so na tochi aka akwala na design sisi o 16 18 o fa so chuchaje ne ku e man say na omo so chuchaje ne o be chuchaje no but if the offense was even committed before it's still a crime before 16 it's upa ko catch him so 30 so you see the problem hold on lie ba catch him so 40 it's still a crime so wa fa ne ba na makoya amambre no age hu sika o hwa ya ha cheson to me mo akohoma ma o ya no 20 years catch him so bank or 30 lawyer koso wa me papa no so we di sen dey na tonje Mama Pacho we decent. Within 57 years. They say 57 years. Only one of these, some of these cases, purely criminal matter, police and prosecuting. But when there's a lawyer like me as an advocate or an activist, me DH court, I am not me person me ensure say 25 years. The best shini pa konitrim. Into the 56 neka 25 years. I want calculate papa no obe ko obe bana wa ba ko ebi ko ba ko wo so that we can serve. This can serve as a deterrent to all those men na say bi ohun to me into omo trousers makasa okọ asori free ma edosun ho mba ebo mpa efokun ana say ma ware na moyere no ene mo nda esese mo solve our problem no enye made for any omoda one for you don't do that in this case with the senate na one kasa mesi ya to echi aka one kasa o ye me madam prekope mesi ya to echi aka my chest it into ye be ko ho court ye be ko ho court me lawyer nyeme nyina aba ye be ko ho court na ka o se okuta mami o ba na kro ye be ye kese 2025 maba de na maba promise broadcasting network maba anti na me da okay anti mami charge ni ku anas ye charge ni ku no ye ko camera no fenchem sabe ye chine bi no obi nya bi sabe ya nya na sa da bia Ghana be say but na be ko court ye ko na case say ko court na court me ko ba o okay ye be ko I court de me din da ho ye be ko ye be ko lawyer ne lawyer am free lawyer me to me na ya tuaka ye be ko and lawyer belly beb and belly beb sa me lawyer for the obo na ba ku bi so on the also ko di MP edi ba ku bi outside bo o start issue na ya outside bo Judge Kumpala yes Judge Kumpala na mo se be ma Judge Kumpala wa lawyer Kumpala wa ne Judge Kumpala also man advocacy yes sorry edi jina ma ye me because your future no ekuta wo mo na ye free age 8 7 5 6 be papa ne madan this year ye her cases are omaja ne omadana edo so pa tina wo say ye and most of the time so ebi no ya no modwen my mama anya mwanwa ukura for sat as o hwe nkwara no ti obesa asede ne wo home no eja no eye na sade ti obi a wo hwe so ukura for ba o hwe so obesa bo akoma aya se eye ne dire se obedi a che se wo beche no e ho no so no e se mutumi perfunding se obi a wa fasa o ha no ye Afutuo bi a ebi e de ye che papa ne kotum a uko akacha ompani for mama Auntie Naa say na no ba ku bi am dey 7-year-old eno kra mi programs am ye wo schools na bi no mo de ba menim na e DH court no eno so sana a victim no e ma me senti mo de boy na kwakotum no akwala na se ni ade na ne ni wumbu na se no na e be fa ho ka no e ho na ya na problem in there was also another girl so not twice sort and so 13 years so no so 5-6 months one can on yem no wo ye ti e be
a court now we should a child having a child and also sana girl name I say into a boy na cartoon 14 years no we are dealing with survival issues in that section 83 of the Domestic Violence Act 2007 Act 732 see yeah wayakayaka there is a say amount free medical care by the state sa mrano as I say implementation yeah, there should be a budget send a free SHS so much budget yeah wayakayaka there Ghana fana he bia as I say mrano ye adwuma lawyer me twa no making this year man bia ono krofa na ba no ma se mo beka ya e ba no so nka no kwaye ni ehunu se eba na ye papa na dia ebu akwa da supani ho ye da na se ye ma no 7 years imprisonment what them sisia na ba ya de na kotu mu wie no abofra na ma se akwa na me ya chede papa na ba na ya wo no why na be na se ye be pia some responsibility no ama mo bro me to say ye but Auntie Naa me ntwa wan no we dey nya politics na me na hwe NDC manifesto na omo wo ye na wa ko read here gender based violence me kwa me na me trobi gender based violence ye was shelters na ade inti say wa wo no na wunya mboa no the state I am hoping that nyama na omo tro manifesto ni because victims of abuse must get help, even the psychological help, even the mental health crisis, even the public health issues. Say bia na se na ye be ni operation and I say omo ame oba ku bi wa me ka sam de ne be brokra say mo be boa na ye de ne boyfriend e de so shegu no wama ne skin ni nyina ye o se wa ye surgery still la no nko inti no abuse no ye start a baby ewie no say no fund ne de hia akwale ya wa bekin de ne ma me krati hekin inti no akwala no kra no she has to be taken from that home protected. Yes, only feel says yes inti no it should be a state you know said the bear send a broche na all shelters na then we need to have these structures here, otherwise Auntie Naa you are doing a wonderful job. Okay. But as I say I can't dear cranny ho ye my lady so what your manifesto metafro Auntie Naa eduma no de say what you now say fund the womb till fund no more release ya and only for say me pese fund ne ba na bi so na bi so me so ntina ya to many mama me a friend is saying promise no say me be ye legal matters nti no funding no ene modu o question say that when I put it put ma me say me home so na me ye me yes because me shift free gender the rap politics so there yes o go me wan adwuma gender based violence no e nyina e problem o de ko hwe funding me wo fie video sa na me hwe deformity Auntie Naa me ne wo na me adom na adom funding kro no lawyer me ma on jump me say funding no my body maybe for the yenya funding yeah we adwuma bi ye say ye said that ye match kese o Ghana ha say Auntie Naa Oyerepa FM any lawyer merhino afo na defilement nsensem no ye dey yetumi boa na funding ne ba nti Auntie Naa man si ana say yenya nkoi and then my pon ko di bro ya bra and then next year but case when the any producer no enkamom na I see a pursue matter na mo program no Saturdays yes o promise in Saturdays ye di bro nya no hye ayakayaka de ensem no ye legal education beba untu asika eno ane say o de free day no beto promise radio and TV Saturday 7 to 9 be free cry ba me bet na kumase na mani abreu Auntie Naa no refi say one wajeje metata na maba ase one na wajeje metata eduma e na maba ba na maba nyina Auntie Naa last year me ba mu August ya me ba Auntie Naa daroma me phone enjoy ring e so no ma me koto fufuru nti Auntie Naa okro de me ka phone nti na me de me we nyina no sa do ka phone
Watch your manifesto. Only watch your manifesto. I the fund there say when you food. You swear. 20 bro ayakayaka de ensem no. Yes Ghana be ye ni ehwe. Ghana be ye ni omoda. Meaning denti a aye normal. Sorry nanti na mama family number ntudwa. Hey sir. 054. And now 054. So for so you so ma 87. At now I'm 0548727 0548727 983 0548727 0548727 05427 what phone number mama referee number 05487 lawyer referee number when the lawyer meet the judge kumpala 0548727 aba wearing ring yes name on WhatsApp Mr. Monya WhatsApp mama Auntie Naa ejuma na me adom next year I hope so already my ready yeah the funding ne beba gender based violence ABC manifesto madam ase yedam ase yede e wa ha o yehramu Ghana ma yesi yehramu ebe ye ne yehwe ti moya papa yebeka mudi mo bose so ebeka na emomu no emfie na ya mo mfanto matiko saye ne ankasa Ghana foko kromoti ya ne de mo ebesa banti munyire mo ho na munya adwuma ma ye ho ntoye fanden kro na waka studio ni me macho e de ato ha nim se ohine wa atwa manifesto lawyer manifesto ai mabacha ye ewe de boko Auntie Naa ewe de boko Auntie Naa na bedwafo macho e fami abena konoba metu aduane wo santase runabout me sister in sotonton spare pass me papa in sucha luto wo honu America krani America krani no yare ti wana yensom yekohwe ya nipa pu abegu ne so ti eben ne kakra na enye kra ti ekope ka ne de ne to ka enim ne de ne call hospital ti de ne call ye na kaskasem ne sa ba ne be ska wo bibia ye adwuma no nyankopon so adom ye nya kakra ne sa de call ye de call ye ne de kotwetwa ne bibia ne de ne baaye Auntie Naa mpacho baby oda ne nya oda loto kills ni baby otwa ne loto ne ho na oda edwale ye bibia tine hoto na de ne baaye no ne ebusa ne se na ne chiwe no so free eastern region aprade na ne mane ye 5 emu ba ko pe na ote ne nka 4 na ka ne de onim baby omowo na ye se ne ba ko na ote ne nka no fa ne number no e maye na ode maye na ye friend ne ba ne se ne papa ahwani nti oma ena ne ba ne de ni nua ba bi na ma so frɛ e maye na ye friend ni nua ba ne so se o free krom ho 40 years ni enti obi enu ho abeba ti 40 years o ko ni krom da 40 years on si ni krom apply da boni tin ko se kori 40 years on si ni krom da on si ho no mo da Auntie Naa baby oda ne so nye sonko nsu age ho nyina fa ye ne yesa miniminu ye kopra plem ye mu bibia wo ho na e bae no ya manada ho no ye ne ma na aduane anopa wie anwumle chese ne busuafo no bia nu wo fa no ho ye so next week ye bebreke free runabout na sitinem ni na didiem ni asem nti yeslemu de nche de bae ne se ye pe ne busuafo no ma be fa nako enye sa ida no ho ne ye kofie dia de besinye mo papa no area ho ankasa no edi say yehu na ache wa betwa loto no de ache loto na no betwa I what loto kios no otwa loto ankasa otwa emobi no akoku amobi te yadwuma oye ho me pa cha e na otwa hwe loto kios ni ye beto abani mu ho na ye breaki kofie no ne duada na ye baaye no no wodem a chese na nye kura ne ekope card ne koye ye coins no ntimi nkasa nye hwe ana moye mafemu de mubusa no so wawo pa so wanhwe bi ba ko pe no a so fa kasemo ne ma wawo
wan hwebi wadwane agya ne yere ne mma 40 years ni kuro mo kura won koi enso no ne hu odene no otwa loto yes otimi nya yie kura na omo frɛ ne sɛ asomasi ewu so fofa ne ben kase mu la won kɔ eye ba won kɔ ɛna won twa loto no onkɔ na sɛ onko di a onko oye sɛ wadwuma wo ye 40 years wo ba ni bi wabusie ni ani bi ani so wo a onko abakɔ na samala akoto atwene opani yefo say benke semunu mame ajo medi esere kufu dia kwami ansare na akwadwa ansare kwami ansare kufu pene wonye mfe say ajo mane so kaka ne ente onkan by 30 sofo bie ne mic nko na no mai unenya ba ko 82 oko 82 years Woma Pacho mana Woma me hwe wo pa ni kachi ya onu se Oma wen what was saying manu what was saying dia me one number se ya ye we ya what wo dodo saying se de 5 and etiase ani oyere wen Pacho no Patroni, what better come and face say? Come say. Also, 40 years. We see you come that. A year by won't call. Your flower won't ma. I be sure for being 40 years. Ade. Mfane kwam utwa lo toko close no ahokyere mfane kwam ti wohwehwe wonua se wonua yare se wonua wu se fie kosen ayi abafie ahokyere mfane kwam anka nyesa wonka tama BBC ya be frame na wonte na meko na wodi die Unya skato duane di 40 years out kroman wo didi ache me utimi didi na ndi ahokyere nsi akate wo botom matimi todi na omanum no 40 years won wo moda David was 40 years won wo mother acho ba ko de mi hunu dia last time and na hunu ba ko pe ni panum eja 40 years now oko ameko baby wona oko ba ko pe na oko do enkaye no so woman no baby o dinti na wo manum na wo hu baby a ma wo se wo mo hwe na anyetene wan hwe o yanka no ko wan hwe o dinti na wo ne oba benyinsen bosome nkurawo na wagya nkwara na bɔ no so sɛ me ma no de ma hwɛ wɔ mu die ntia acho ana makaze ahokyira ti ahokyere timi ma wo num but ahokyere na amfa ehunim de amma sɛ num yi ombɛkɔ school ombɛyare omobɛhyɛ omadesua mu ombɛsua adwuma agya anya odadwen ase dadwen na medwene anso kwana mbuya mamisa ti emwe ni na odwane be say pacho wo kumase ha na wagya bɔ ba no so na oba ndi ahokyere ne bi ma no so umpo nko anse agya ɛyɛ ahokyere hwɛ oba a okuta nkwara num ɔno so oba describe ne de ne say wo nko ano wo se ahokyere na oba na wadwane agya nkwara num abɔ no so no ɔno so obɛka say enya wa huma nya wa huma na ne omunum yase wa wo 10 anu nkwala ne bi wu ya wo yemti ba wo 10 oh yeah wo 10 10 yes madam za I want to ma wo 10 ja kwa bia sare I want to etimma wo 10 and I won't your responsibility who to me wo 10 Badujan and I won't go I want to I jade acho edu baby a me hwe on afede na my emele enti me hunsa no kachi no oye beduna islam mu friend onu na
be many say, from Bias, baby. School, yeah, Sabre, no, I catch you. Woman to bring moi, dada, ube to me do mercy see ye. Na that on cockra bomono, or my to me a general. Me say life is give and take. So what there? For we see ye. Now we are mad, you didn't see ye and overall. Life a give and take. Whether you like it or not, say nyame when yankwatentina obaba kokora na brewa na sabra ho din babunu kai obofo wentumi amfa ubabi ansi nani uya kokora abrewa no wona behwe hwese wetwa hwe abonten na bonten sofo atamwatu ji na wotwe emuka emunro yasadu waba yafrewe yese ofri ye kulom 40 years ni o ma afieda ofra ne ba o papa hwe enti yema ofra oyire se wo ma no ko anim kulom na o ma befa o sese awei ni nuan omunye dai eja o mata no bobo mu din mpacho ebi awumu ndiye ja bubo mani die ti me beri omu die nti a papa yare akoda G age 80 say is yako 82 ke yadia yam hihie ya really bishop rema yadia yam hihie yantimi amehwe hospital mpa ntoko kwa ma yenim ne wote Bobo mani di company. So man di back. I know initials. Ose initials. Any ubani di initials. And initials say Victor. Trinity, mami who initial na san obo full name. Back. VAK. Uban bako de VAC. I say initials. Enti area VAC. VAC V de. VAC ni Victor. Then Victor. Yeah. Victor. Any de. Asari. Akufu. Ena de. Kiri Kwaku. Ena wa twa no na ma no VAC. Yo, the autosome and your friends. Shop already. Mr. Vac. I autosome to ye. Urefu banding. Ubana so say num netiase. Wabo Vac. Do dear wine. Do you wine? Mark. I don't say initials, Anna. The full name, but the Mark day. Asari. On so way. Who free could no mamma call way. Nakuranisha. Rabasa. How many years in Asia? That is around 1973. Wario. Near Museo say a mobile away. 1973. And I know bar. I call no Johnny Free Robesine. Tiwunim. Say when you feared your num. Say at the 9 watch. Unim. Nature quite. Some are menoti me here no. So when to be here no. You. Trust way. Your toss of me, sir. Kwame Ade, ono so eh. Onu asankragwa be kuruba efene Kwamai asankra no no so eh. Onu so wo. Ohwe no. Pacho Debi. Ohwe no. Debi. Tiare na wo ba na wa hwe no.
na mkae na ahokyere no na enye na ja ukuta sisi mode wudu ai ahokyere so dwane free ba ko dem a wansi ho ana obeto aso be hye kwa me no so ma me dem eno so se ahokyere to no so ahwe no kwa me hwe se ahokyere no ma wugya ya ana so sa akwo foforo to aso me gasa ahokyere eni da ho pa eja sa woni oba akora wo na woni sika ema ye wa koma sonku bia arechichi wanu masempo wa wamfra no da wanhwehwa obada wa chese wanhwe wa kira kwan enso unya utimi arouse sa ne oba foforo kwo o si ahokyere to so dodi wo ye hwan Nene, also refi. When's your on OJ? Okoreno. Why Reno? On Sufri? I don't know. Come so me say o man na number sum ma time eni afa emre ena ho mayen debia ade chi ade sen ni esori yakobai wo bibia seso ne mayi yare timi jaw kwam time awani na ho sa time no na obeje wakade obe pension hwene waye anya ni wo seja woni ma different awo wa hwebia ukro mo so bobo wusiwa ukro okro di seja Papa 82 years. Who call Chrome say? I 40 years now. Muntio, who call Chrome 40 years? Who call Chrome 40 years? Now 40 years, so my mate say. Papa will cry and go school. No, who better now Chrome na 40 years, Uncle Chrome. Now my mate say. Mammy, we answer me. Now, Niamba no more. 40 years ni a year bien wa about Chroma could be there. Brother, Baba, we and I'm a quail. Who near man say? We are no man, but you me, Nipa and nine. You Isaac. So now, okay, I'm by China. She are no one who man so. Could you? General. Hello. Kwajo me wo hello da na to say wo Oyerepa na ati say anyimiri ya ko pando ma ba na ma sa me say bo modin na hu ai sisa magata sare na lazy na wannan lazy a ce sai for 40 years min ko wana a yaudi wo mumunu wo so mo na fa chepa ai ka che mu sai mpa mu cho me bibia ni ho me ya ebe yi den because ewu na ba abada Auntie Naa for the face no 40 years no they offend me no. Enti o ka kire no a mama sister ketua no Gloria yeah hello me go so mama Gloria I chire baby a me ba
Baby, I'm a bar. Madam, but you say a patrol in India. Patrol across Urbanity. Ye Jow, a person, no banner. Who will be a back. I say, go say, that I suffered a chocolate on Chromo. No more or here die. Oka Cashin Yama. Or the Sus Cashin Yama, Maggie, Gloria. Omopada, baby, old man. Now I have a Kwame and Kamui. One Hello, man. Isaac. Now, Papa, the man in the general. Oh, my friend, General. Son and the guy, son of my son, I'm the Donadino. And then the man to bring me. I don't know what's so, Papa. Ma, me papa. Come on, me sending you now. Come on, you know. Like, Johnny from responsibility. So we're done over so many years. Mamma, I take it care, but the bus school, no. Oh, I'm and I can't cast a mamma, me call Polly. And I'm a Polly, me and my other Roma. The Gusoka can't cast a pension from the other money, one by my. The papa no responsibility, no, I know responsibility, but come on, you know, you said here, that's who your papa. And no matter how obey and time can be honest, so say your papa. So I kept to myself, say I'll be supportive. But the problem in a year, no 30 years, in September, and I'm 30 years. Every time I was on my father said that, I'm going to be from no one cutter. The first one now, I'm from Uncle, a morning matinee, and the young man is a papa of San Francisco, naming him Kwame, when running back with you knew some papa, and then the Frank and him Papa Frano, or medical baby, mechanical point as one coming in. And I'm a Busua, but it's the other, you know. Ada Cacho, you should meet me, my father, my when my Mrs. Red died. Obusa Fonso, no Mukasa, and common young put on more baby in Sana. And can you get moody and commit my support is not my most can't tell a trade, Yanni. Tell about your children, no doubt, Ben Kumsua. Let me who said, my best, you know, my baby, and my papa, and my baby supporting my papa. My yes, some papa, young from Mount Punicu. And I see all the whole mile. I'm not a sorry, but. No Busa for me, one man, yes, this is the issue. But Mamma tell me say, Papa from Uncle Kum, or no Papa for no Casanco, Uncle send the bill free. Under no circumstance, no form makes my papa with. I do not try to not question who something what money Busia for almost 1 month here. But because of relationship, family, you know, one friend, Mamma woman in a crano. Emma wants in Papa Tinyama, when you do this level. So, we know Makasaya over so many years. You know, Makasa, I won't feel, but Yanko Point Chandum, and the fair, Monday number of women will be a friend from the Capomaka and say, Mefanimra, no, confirm it in the Cohom Puno. I was an Ibian if you've been behind the down of some person, then it would be said away in the panel, every Jania, or Bemenidi. I am a ya. But plenty of man, 1 floating to say, for you, so many 1 1 foot require what ya. When someone died, but who said that we, sometimes I am, but you knew about book, you knew a penny to me, but the BCBA and Yanko Pansam. If you know Macasa work up in one, almost you say, Omoya Mania Dian, Sana, almost in the back. If you know what I was holding a say, upon a Janon Begano, almost a Johnny Bono, National Benjamin Snap on the ball. Nianta Samichan, Sunny Menina, and I will be a copy more by Mitchell and Laura say, in and out. Not the fun papa, not enough in the room. Emma, he was a very nice gentleman. Why, here you want to be Emma say, I went to get Ranima. What I CDR, running time, CDR, I am opening for. Why, here, Jumana, aside that to Crampono, a summer text, or more summer text. Or for Takradi, more Takradi, a Swiss back company limited, or your more honum, or it might be, but now what's a weapon or Ranima? Tibabi over could be about one again. About one way, that's ready young. Oh my, what in your Banakai? We are Jumawe. A Samatis. No, they don't. Samatis, name forest, forest security. Okay, and I hear Jumawe. Yeah, Juma's war.
Amemfi Central hall. Amemfi Central Chrono. Enfa. Womanso Amemfi Central. Hall. Maso Amemfi. Sa, tina jibusumi yaketia. Now jibusumi yaketia. Nature social security. Tisa wuji busubi yanketia now name my different wa. Tia jankwa na wudi obusumi yaketia. Ehona mebaiti ewono. Nani ewono. Mesi nyuma obeya abubo nyina wayebi. Ti sa ketia na woji a woni nkrofo mama wowa wa ma wo mo kapreda This call will be recorded. No longer being recorded. Obana record will be recorded. Well, boy, no more some dache. Yamefra, I'm so back in Kayama, me papa die. Well, medu. Yanimia, Call will be recorded. Well, be ada. Near Bama, near the Jauquay. Yes, so about Chroma, who free roll, I tell you, 40 years. Tia Baji Chroma, just say I am a son. I'm running Koyama. I'm sending me a man, a poor woman. Woman pata dear. One a bit, say one a bit here. Yammy Aduma. One a bit here, Obana, Reno. Anima, me a Reno. Then I call a do Cape Poleno. One and go to your mouth. I know the people in the day, madam. Mamma, let's row people school dear. Who be a good year? Seven and no one say what about first half, second. By extra time. I was out the wood to look at the The time admission fee, around 1,100. If I pop a chair, and I'm a the but then papa, you know, and enough. Was come on, more. Madame for being an enam, and a madame for me, Huna. But touching the hobby one of my dear, but in Shankan, you could say me. The chairman to be but not from whom I'm 3 minutes that of 130 and Papa Hammy, why not, but the next young American channel. It's all dear. Am I ready to say? Sister now, over power, no, Brunyan in Tomsu Comcom. Tea. Ubeda before dada. Edena Nina Nakasa. Into me coming to me for free. Happy Panicon cook because minimum family for chair will be auntie. Me no more Casa, only for my conflict at one umbra. Or Badia, making a mashe. Number the nuts not him. Number 80 beyond my mom than a call. Who only a man will be number? Me and the Conama Pastor. Who only a man will be number? More money number, my balcony and Fabusian for Nantoso. 40 years. Oh, sister. Send him what to say. Bishop, can we be saying when a man who are motion Parano? Hey, Namuya Mudi. Namuya many G. A young woman to some of some book for some. Papa penny move back to us some women Sabe will run home. Namana. Emma na wonkwana akono okunwo first case wonkwana akono ekunwo wonkwana sabi ukura ba so de ko wo akola aketoa ya munyan ne etan asefem awre hosam se papa panyimu benkata chie wasema wo wan menhwe me ba we was Metias Guisi, Wabason Tatare, Wabason Wediane, and yes, Remember, Munyani the Ho, National Quacasa Mana, has say woman margine. We must send Kalana Jenny, and Manady Sa, we and the acrobats and the banajane. And yes, how Papa will be near, would the dom, I can't buy so young, would make us say, Nipapa no and tia kura waters na obey akola de dada ni trimiande water tariesha no women aduane di yesu ku fees nko a women aduane di wo krokro obey
how much more say akwala nanyini how much more say akwala ni no hwe ne baba chira kwan we de mo ya ma eya asefem ni mo jai nkole ya boma so ni mo jai wo ma boma so na me ye benyo ye nyo ni esam ni hwe wi ani anopa ni anajo na me yi bre school fees ye kwotua emeya na sanko canteen emeya na ko school ya se ya frɛ wo mu ye mayi no school ya ayi wo mu ko hwe nkwala na school mu ne friends ai visiting da binya visiting num kwampo PTA mo ma yare emeya so ne ye ko hotre adan mema binum yasramu mema binum yapamo chaw yasramu mama mani nkomu ma ho na na wie yebre we moda chi nyina ye moma no e ka no kura kire mu moda chi ya moma o mema moda chi ya moma o enne wo fa asie ni ho biewu enne wo fa asie ni ho eye wo ba efri babru mu nya nipa na ahyehe efri babru mu bible say eja ne shira ne ba eja ne ma ne badua ne di eja ne hwa ne ba enye na wamfa na amam tie mema binum yesra mo momma so huru mu nchi ye me na minie momma huru mu nchi o na nya wabusua ni momma wabusua ni momma awrehosem asefo ko 40 years obetie me papa bia na sam da manimu mesra wo ma no ho wo hwe wo me papa school fees hwe wuti kurom ha afa wo ba wo yire ne nete akwafa wo bi ba ne na wo enhwe nko wo ma kira kwan na sane ya wo sane ya wo emadu makumakudu wo mani mo busuafo asam ani hwe hene wokọ edan wokọ wo ye edan ya bremu emema bi mo ya bremu wokọ wo ye edan wokọfo bi ba ba wiase woni mo busua ayise me mo papa shamo kokro na obeku shamwe Shamo kokromo na obeku mo fa ne chaos na to papa shamo kokromo na obeku muntie shamo kokromo na obeku menkola mamrem ewusuya na mutie ne pa mo chewu papa inie bema ni monyamfo asesi a wono ankasa asɛ nani monyam abusua no yesra mo mfa nche wate na yedenara emoje mu odusni ba da asia Anase aye kesi a eno nsusu betimi aye gonorrhea no ehun sunsanso ebo woni padua nim enti yehu gonorrhea symptoms ewo emmemem no yebekọ emma so ho akwa tu yoba na oni be ma ehiem oyoba na oni be ma ehiem na oti ya aba oni be ma ehiem na enye normal yebesese ubetu anamo aba yase Amedlab services ama yahwe de yarekwa ebi ana enye gonorrhea ye nemu yare fofra tubetu anamo abaye ho ebio nso se oni be ma ehia ewie na hu se moja asoso mpa no so a enchesa o ye virgin nti wani vegida bi ebetimi aye yare nti ebesese obetu anamo aba yase Amedlab services na yahwe se yare fofro bi anase sa gonorrhea yi bia ebio oyoba na hu se discharge abnormal discharge bi anase insukankan ana inso bi ane color no eye different from normal betimi aye aputobi break color betimi aye cream bi sa no enko jack store enko pe white edro ebetimi aye gonorrhea sa gonorrhea insunya ma hu sa ne o ma no ewo oni padiem nti ubeba yase Amedlab services ewo for Ukrum traffic light na sepe opposite STC yard aye number 0541 143
168 0541 143 168. Ebi also oya oba na odwunso na woti ya ewo odwunso ni ma ebetimi aye se gonorrhea aboa yi anase na eseria gonorrhea yi na aba onipede ni ma o cause harm to onipede oba so a wodwunso ententen obo a esese ye hute odwunso ententen ma diabetes entimi enye diabetes nkwa ebetimi aye me de hye o ma biska ko to akwa no ne ma o se gisama wo wo se ma wo akwa ni kutamia ansa na me say na sa se mo ya wa wo ni me kan na me nyin se a e wo se me na me ko to ne ma na ta mama wo da dem no wo se chinchina wo se gisama wo e ma me de toto enipa bi anim ye friend na wo se chinchina gisama wo me bono 1.5 and wo de ma me yes me timi fan toshe intimi me ma no mo ase na me frɛ baako and wo bre miska na se me de ka 1.5 na do ko to akwa ho ne ma kakra bi me wu ye me won nchen mu odin na eja madofo bi won ma me frɛ o ma no ma seniska na me de to bibi di o si nyabotre me nim de meye nyabotre sa se akwa ni dum pempen so ni 3 months no wakwa gie fo wo people so fo ya akwa gie me miti akwa hye machi chese wa eso ni nyina mu me de fro me de sane ya ye fo na do 2 years me be kuma se me ba be sa me ma mo kuma se a o frɛ me bedu ye na me yare na me se me ho fa me ntime ba me nya 2 weeks pe me koya wo se ye fo na ye no me ma wo de fat gu aseti koko na efefefe eti ko ne kopo obi ma ne medo ase na me say obi a waje efu ama me no me na me kopo obi ma ne medo ase wo se an e na man kasa me kope obi e ma ne ba bedo efu na se oba eso okodo efu na se o se an efu no ko na ma me de be ma mpo mi ntumi nkire na maka che ne say me na me ye efu na ma na wakodi kuma se be 2 weeks eti mi ntumi nya efu no na me say I didn't know yes I was saying we catch obusu afo se me do ma je pepo so afu ama na me so debi asema ne me ka de enya asem me ko ma me no wasi me kru na beji asase so wo ya ma be ma ne se de na ho de aduro no ontimi nya adwuma ne biem enti no enya de se obeye ontimi fru popo nkonko me bono se be ma ne beji asase no akora ka me ho pepo no so no ewa enti ontimi na ne afu no ma se be ma ne nka ho de a ontimi nya afu no ma me ma kasa ena mi jaye me ko ya ma me na afefo na masako pass as foforo woni ho masako pass as foforo aye aduma no akwa bona mane am na ko je foforo da for mama me o start your on di ka do 2 post boom o do 2 post do bo ebo mu wie na me ko e no na se otete ama ya sori for ma ni bia o mu ya fo mu ko aduane e na me so me ko to aduma ne so me so mu wie ya pe wan so fo mu bia 2 years ni wan sie fo mu oda chese me na me fa paafo me na me to koko eti esi ano wasi wontimi ne mentira biem wasi wontimi ne mentira nka ne titiskeni mu a 20 million mfama ekueje wa kentampo ni ane wofa egu na ware no kentampo ni ba no retire nkaba so de ye bia no mfanye dana say babumna afisa na bio okay that's good news sure na mi di nchi ama frimpon family ade ato yeni so me aduma me yema si 1 week ti wo mo fampa ibon time echi na bibia nko kama mechi aya konso okay mama family en contact pia bra o fa clem coordinate nyente mame tina me mama good afternoon ai mpacho jato from hamaye bra wenim na united to come say ya na abehye kegu bibi ni mame wo achi kra bra wenim kasa de mesi atrase no de atrase ade hweme enye jinnam kra ede jakra bi anso omo ye no menye bi da na msafi we de mekuta mu menu baba be dia dance okay manso kuna fo yo fama papa so for ye dance nyame show yo papa yo Auntie Naa me ma mo ha na awie in fact wajuma penti afibia me baha na afibia so ya ba yede yetum because we are in shira ewum no na em ngwa se wo bo paasha bo nyom paasha bo so na asoma me ani amese piama no baba samo kokro mo we de jesu mame samwe we do owo Chicago akwa samwe samo kokro mo papa samo se papa samo se wona na ma me a
ɔde no bɛɛ wiase ɛyɛ Auntie Naa Rose aka 18 years ɔde ne yere Madam Tess Madam Tess nso maame de ɔba Marcus ɔmo se de bia fi bia yɛba last 3 years Auntie Naa yɛba na 4,000 last year yɛba no na 6,000 I feel you say for 10,000. Konanim share number. Yedi jide na tu anamo. I say 4,000. E nkoma ekunafo. Okay, ya moncho so mame. Ena 4,000 ensa nkoma enyanka. Moncho so maye. Na Auntie Naa wose wadwuma pa. Wasu apamfo wadwuma pa. Su Ontumi enwe ye kwa debita ewrade 22,000 omo ama adwuma nyina nka ho oni no mese so was it kind of paibom ami also what pejan inside ya memudia no so ya soa ya dance so bye papa samon na busia ya da mo asinya min sha won ma Auntie Naa na pam from pacho me mama hewie pacho ye frame amaster wa me fratonsu pacho ye me dofo 7 kwadwa mo akone so ma me wo Italy Reggio Emilia o se enra na jona o share repeat akola na wenya holding hearts no ono so called the same program mu by nyame ya adom oda so te ase a okita ni 750 mon fanso akrani sikane so me so me ba ya me kita me 100 cedis me de to adokodoko de ma enyanka me da mwasi me dofo ba ko pe yera dada pacho montwe papa mame papa emu afisi apa ya da sesi ehu animu ni animu na we de boko minister so obejo ana osuma me say akwara na awanya ho ni ha ai okay na kana kuma on ne ba so de kele ne ba de kele nti akana kuma nti me fa okay luma ya dana senyame insana Amelia yankwe me ma oni wadwuma yefo nyina ha me fa macho my sister won cry ne ma 7 years and 10 years e ma mienu almost hwe akra na wo holding heart ni program no aka o makoma nto maybe o mususu box so me be donation obi a de 300 cedis nyame insana akra wenya holding heart no nyame insana Caleb me den chianso ma Theodora me ba he nyina ti enti ono ana afanka me da edana sinyame insana mame Madam Pacho, good afternoon me Pacho me wo hewie ya na me Madam Nesma Madam Sarah Madam Sarah way me Pacho wa nguna gesi seji okay me Pacho ya pomade me Pacho se me mfant me mla ekunafo yo wo mu ade nso ye akola na wenya holding heart yo me Pacho me fa kwenya yesu chesi seji fo nyina amajo so na me do for papa bi US kid so for life item okay eno 5 points papa Pacho we launching a radio boko me Pacho me brother or United States of America na say global enemy sister ba ko feni Hadia Jamila Jesse pacho mo se o mo de emo bag 4 ana ambaso box 3 ana spaghetti so mienu pacho mo so mo fama ejankane ekunafo abeto so ya do mase pacho mi chia me dofo so amapokia ofie mi chia one me ba okay ya na sinyame ensa no mama ewie de boko Auntie Naa my sister ne suma me o US Virginia your friend Mavis Jane o say afiaso onu kwa ontimi nidi nti okita ne 7,000 o de boa enyanka ne ekunafo ye dana sinyame insha no mame me bacho me so your friend Jennifer Mensa the Jenny Men's Fashion o na ntwenias afiaso me manage atale o senyanka no so shebi nti me ba ya wapam bia ba ho mame hwe on sa na adepa wo se fatal yi mame hwe Jenny Fashion yi mame hwe Jenny Brent ade do say bacho 30 okay yeah that's it okay so me afiwe me ma meti ase anko best friend ma nti me den to ma ba ko ya basa nyame insha Madam Jenny nyame insha on sa no so fe omo
abɔfra no so da ase nyame nhyɛ wo paa okay yɛkyia obi a madwumayɛfoɔ nyinaa mekyia wɔ mu nyinaa good afternoon. Afternoon. But your family from Pongusu Thomas. We are Juma 4BN. Now, you are more like a Turbian and also busy Kadafo. Say, yes, cheese can actually work. As I said, donation time, and you said the banner. Tipachania, who Papa Sofo, yen disclose the amount. Who feels so sick? I will ban out to meet Tracy K. So for life. Station 1. Okay. Yatem Pacho Munya mo number so echire si ehu ne pakra. Na ma Papa Sofo munni echire nkomo emma mic mu. Na yehu. Mama Pacho what na se awie? Pacho awie. Pacho. Papa friends Auntie Naa. Kan go mic ni mame. Auntie Naa da masene akonya mu de amaye. Pacho ye kufo. Ye frɛ papa friends. Ye watamfo pankron ho. Tipa na omunye so. Papa friends. Odonkwa. Papa friends. Odonkwa. Odonkwa. Auntie Naa afiaso. O say nso etinye baby kakrama nyanka ene maame no ekunafo. Enti papa friends for akeka ensase asa aboa niema bibra no say ye de bana ye de ama nyanka ne ekunafo. Na niema no so Auntie Naa doso enti nyina hafe nwo ha. Papa friends. Papa friends. Yada masinyami shama hima wie. Unwe ohu. I said it's 500. So. Yaba ye banon so a wonya holy heart no. Ono so 500. Pacho mama Papa so for hama me. Akonya we so ada. Ekuo manyina se. Papa friends. Fa omaye e de amakuo fo na de abre Auntie Naa. Yada masipa. Auntie Naa. Auntie Naa pacho mama mfa na me. We go ba. Yako. Mama di broswaso. Of jamasi apa. Kenso mi di tewia. Ti yakwa apa ho. Ye ko di na ocheda na ekwe ye. Ye di na ocheda na ye. Enyangoro. Ya February 22nd. Next year. Ya simo preko mo celebrate to. Mate, ya ba beja next year February 2025. Michapa go no jomfo nyi. Oh my God, so papa friends. Papa friends, yada mo say. Me customers phone nyina. Okay, yada mo say. Oi man pacha wie. Me so be donation re mo ma me tentem so. Okay, madam yada so niam na be dunyame enshem. Wo be donation bia me sa konya da so atra say. Papa pacha of mic na mam ne nkoi. Friends of Florence. Hey, Dr. Manaba. One love for you. One love for. Okay, you tell Shia Mafibia. Adumara kwa. The Radiasi. Said the Radia Dumafibiano. Yamifa also work na phone. You see a man kwa umre. Unti debian so yansu ya fati yansu sa fibia ya beba beboa. Say Rade boy na nkwa ho nkwa. Ene ye ba yekura entuma 100 pieces. Say 50. Obi a all baby a konanim. 100 pieces. 100 pieces. Wow. My idea. But Obama de we fanto cook. Wow, I made you maybe anchor home. Munimo binamo monya yi. Mema me ba could be now watching me and so made you. You catch on the 11th next year. Ye party kesiye ma Florence Nico na doso Doctor Florence o madie memadie and o sawo mix iti ye nyina ye kan ho abom ni ye party kesiye iti ye se ya catch obi abroche for say baba so eh what the venue Profom S5 Dabay on the 11th January 2025 iti boogie down boogie down catch abroche for na say ya je ya ma me passport at all on to kwan bi I just say wa ba your program na wi answer enti no sabe pe me angasa na wow I say yes easy master sunyo ajo be sama me on dia se bia
obetumi asa Didro amajo a wa wonen onko heaven maybe ameka o na ni a wapoche mesamo on the 11th momfa ne nko mpacho ya media na ma no de babrel mpacho obi pese obejoin ku na ekuo ne me ensa nyina na ya available mpacho number obetim dia baso ye 0545 02 98 58 0545 02 98 58 prayer ebetro amamre ne amane bi ewo ho na wetimi abejoin ne ye damase nyame inshamo mama ewie Mampacha friend me Amafosua biwa no e. What about new site? Me pama dia o. So pamcho mon check kwan ni muma ho na ho mame. Oh mampoku ya biwa no kakra. Untuma ya fa biwa no. Biwa no. Benya nka ne ekrafo. Okay, until Brent to my say. Mampoku nyame show. Say 50 cities. Nyame show. Yeah, oyare no. Okay, Mesa Munye Caleb mame. Okay. Mambronya. Mama, ewie de boko Auntie Naa. Metia watie fo nyina. Ya joso. Acho ye frame amaboatema. Madam for Mami sa o Germany, Stuttgart, afibia oye. Na ena wose memfa entoma 20. Na memfa everything ensoma enyanka. Na me so me de double. Nyame show mama nom dase. Ya atonsu market for nyina. Okay. Ya da mo sese mobile. Mambroni. Faminante area. Pacho, good afternoon. Good ofie ni yanko area. Me chia ni atie for nyina. Me di dia mapokua. Anase Mavis ana ebubrokosua. Ade be yin said that. Ma pacho na ye mawoda. And I'm saying happy birthday to you. Want to be man. Happy birthday. Who knew I would that? Happy birthday. Mambro needing a birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Mambro near Banner say. And some for a baby, would you media would any 6,000 cities? Maurice, yeah, that's it. Mama, Pacherie, Mam Pacherie, dear Boko, me did the Mary Moore, me brother of Belgium, or some of Bonnie D, or so into Mammy and say, yeah, then I say, what the bread, yeah, then I say, Yamin Shano. Okay, over, Chemike, baby, our transit, Trawa. Cheko wanim keke. Aha. Na fe ben kakra bi ma me pacho wie. Partner wie boko de. Very boko. Wie boko. Ibacho me boss am ni adwuma. Oya ade ama me ni aji. Ana nkampese odana smami. Osa ton cars. You can pay some 5,000. No. I'm mommy. O boss a friend say. The friend who wine. Mango down. Mango down. Patase. Why your papa auntie? And no be a donation. Na yenna o boss say. Go with the mouth. Who the mommy? Yeah, the man yanka now the mommy. Wait a minute. So hey, yeah, mother about so. Obianka. Yeah, Miss Media. So when I see the car, baba. Sort on cars. That's it. Okay. Masa baby me ko bia am wa me. Papa you who na chair. How far to show your mama and okay. Panic here. Bishop. Hey, Bishop. All right. Open car try. Nini papa penti. Kotobi mame. Fan number na tuja. Mango down.
The number is 0244-291114. Anambwa 0244-291114. Yadanasi nidi ankasa. Why me? Yadanasi. Osu nyami nsa so wonkaye. Me so wonkaye binum nimka. Nyami nsa so wonkaye. Nyami nsa so wonkaye. Chia me anko. Amos. Yo. Ana check ba so. Okay. Okay. All right. TV so bad there. Okay. Nyonko. Auntie Naa. Okay, muko ni eden. Debut. What's up, baby? Me pacha. Okay. Me pacha. Me madam si we. Promise 102.7 FM. If you say, "Wakofo baby wasawo me tipe no kofa mi wo fie anopa oba ne mi kikiki ntokwa a wodi wo chese wodi abade ato mi fie beto ahye me so e ma me de asem ne ko twa police station that mo huntima mo fam into TV so dada TV unya we mo ana wa bedem ti mi you free mo enye ye penny na we de boko we da ma mo fa se ba ko ne le yire o mu tompa bo esafo o be fro overhead no commercial bank no to no so ja mu kro mu sem to baba ko ase family o mo mesu ye mo central police station okay and ja o de hu pepre tincha me family no yeah that's so bye I mean sure me de hu pepre na mama pai mu ko ni mame yeah that's penny yanko bido asi onu ebi podo yanko bido asi onu ebi podo adwa hu do asi onu ebi podo manye ye nya fi minni ayonko yi adwa bi hu do okay Auntie Naa ye chia woni wa bedwafuo nyina ye enamfufuo bi a ye di ya grocery en kola abremu ene ye nyina duru samre na ebi akodi amonone ene ebi so ha na sabi ayalefo wo yemu ebi wo cancer ye twa mu nofo ebi so ye kunafo nti afi bia ya na ase wo mu na wo mu hihia ye afi we ne adwene se ye nuanom ayalefo no edidi a wo se ye manyanka ene wo mu a ye manyanka no ene ye nananom nyanka no a wo enyanka fie no so didi nti ye ba ya ekuti ensem 2000 ye de ye manyanka no nyame nshamo em se cardless masamba hu e ka bibi ka krabi okay yes ye da mase se mobile chia me enko Auntie Naa chom chiwe good afternoon ya jeso de menu ne kana pacha konya da ha muntra se mai de menu Auntie Naa kai no ana me se me ba beto aso ene de boss ho yen wa ya mai se me ba da se ana me chia obi biala wo adwam accountant ne yem ne Martina ne Sisi no bia ne manager mi nyina yo yeah that's it catch our boss say afisa ne ya baba betuka ba me nua bia ye ya baba betuka ne dia ba ya da mo sesem ba mama mfa cha wie yo Auntie Naa wie de boko 4 guests mama he frame flish say 4 guests mama o bedroom say July no mo ba ha ebe o ma pacho phone si so edrum ne mama me dofo me donti wa beto TV ni mu mfra no mesra o me pacho July no o mo ba me am no mo ba ha nso mo so mate Oyerepa fan club ni bi o bedroom mo be ye ebe bi ikuo na no e wa ha na o sesa afia so a ontimi ehwe saa se o ma ba ha July ya akọ nti o mo ba behwe mo saa ti 4 guests mama one ne hema ene ekuoma ni nyina so kuno mo te ye nchi nti o mo no so nti o so mo ba ya o mo kro mo nsem 10,000 Ghana cedis mo kuno no mo ga na mu de siubo na bo a onua ti Auntie Naa o so mo hia mpaibo ene ahode adwuma wo ye no mo ni so pa yo mo fe o be so mo nyina nya ahokeka ne ahoden na mo timi de boa ma adwuma na wo ye no
wutimi ye kwa echire kwa nanim Nyankopɔn onhyira wo pa ami no nyasa do na Nyankopɔn so befa so ehira o se 10,000 emse na omo ba bi eyare akomaya de bi ese munyimu 2,000 enfem one na momfa 8,000 no emfa emo ekunafo ni nyanka yo yedamase August ma me nikrofo and Belgium yamin shamo omo pictures omo betos asom kutantuma nwera bi fufo bi a omo betos asaba yedamase yamin shamo oyi man pa chewe ewe de boko midindi Mrs. Yankee me so de Mr. Yankee o UK Manchester ose Monday no tia akra na o holding heart no enti me 4,000 cities emra me fa mo akra no Mrs. Yedase nyame insha me St. Peter's kwa fo mo ba se kan nyina enye time na me panka kwa fo mo yi nwom mama ba cho fa mic ne mama ba chewe Pacho your friend me asma wala sa me ka se free kwada so me pacho me madam di jimai man sabuatma dodo na friend oba papa bi me pacho afia so o se akunafo be fra ejankafo be fra me pacho se me fantuma we mbrem eda na se nyame nhye no mama wie de boko me pacho your friend obaya me freeze e brema busen kruwa me pacho e de me wa ha enye bone Apostles Continuation Church what Germany Bremen omu youth almost of a penny a friend presiding the Oseiusu and omu youth leader so a friend Mr. Auntie Naa me pacho omu youth no na edi ato makuma so say afibia no ombeye emwani bi edi abo akunafo eni nyanka me pacho ene me wahanuma mikita 5,000 almost me fa 3,000 ma akunafo eni nyanka na me fa 2,000 ma ye nua na ewanya holding heart no okay yeda wase ene yeda asori mani nyina se youth nyame enshamo pani wasaba me pacho de wadamo wasaba to TV ni mu yankwe nipa no mam gade de bread no se obese ohu ni din na ni din de say ye fe no kodu o ton pa boa wo overhead no commercial bank no obefro overhead no yo one ne yire adwoa okay me pa mre na so tini din yeda na se itima nyanta no nyame enshamo mama pachewe mama pachewe me pachewe de boni bi eni me mama ha so ya joso pacho me ma me ne suma me ye fe ma vaida Orlando and o se me fa sikamre ekunafo ene akula na o se mo fa 8 million ma ekunafo ni nyanka na mfa 2 million na akwana akula na na kuma ye do mase wa be donation bi awra mame pachewe pacho me de sister part me so akula na o de heart 100 support ye da se nyame nyanka so eja afia so entimi ndidi njomo 200 okay mama pachewe a group ana oh na monka mo menho wonka ho ti Canada for Chrome Canada for Chrome so for so onka omo ana Canada for Chrome yo pam chawie Canada for anoso enye hwe na ya chia woni wa bedwafo mama mpacho bo udina me di Augustina Swaha yeboa be ba cho me so me de Mary wa wani tia tijemfu a Auntie Naa no kwasam de say Canada for hu juma pa wo die enu ti se de da afi bia pa fan club me ka ho fan club G mama G for general yes mama we be ma feel mem G for general G town so not Sarah for yere ne deputy me mama anti jemfu a aha cheni ye ni ko manyina na traffic nti o ya me timi enya hwe me judi na no kwasam ne say se de da o me no ka o mo be ya na ka yantima na so afi o mo say no kwasam ne say enipa hu hia ye e wo sika fen eno nti o mo kita o mo nsem
yeah 30 Ghana. Debbie, 30,000, 300 million. Young you. What was that? 300 million. 30,000 choppable money. Ghana cedis. Where is it? Almost see a family a kunafo any yanka. Papa. Yeah, Domasio, Kuma. J for General. Sabe, Auntie Naa, we found a club no. Said almost see a Jew dear. Omo who say, I refwa. Wo shower no a dosso and I need dear crown our come cram it almost had the 5,000 buy. What would they buy? Only had son and Coswanya can say, that would their bois and mobrofo. It's Auntie Naa almost so as a mobrofo. It's Auntie Naa almost so as a young fat. Sassy K, a yes 6,000. Namon Somon Fancy. Chapter sickening now 46,000 Ghana cedis. 460 million. Oyerepa fan club. Ekowe yedi asobo for me and me jidam ni ayen so. Afe ba ni ye tumpon. Ya Canada. Wa su ko do so che no ka che. Enya easy. Nti ye da ye ma me nom ne papa no ase. Mema wo ma wo na ye page kesia pa ye beda serafas se waja ne yire gloria ni ma prempe bank ni ba woni adaje se onhwe ko no so yeswa dana sima ye ntusia Canada fo a mo no mame eya dana sima mio ye du Canada no mo bia mo plato o se ye medam free ye didi free ye kwa sorry free ti ya damu nyina se mo amudi nua ne ba fie free jima mafi odi we kona weba onyamento ne boase na onshamo amen ye nyina me koma won bibia me yama won ti wo mo so wo nya eja me kra ntena na ne nyina mo mebai obi so so abom paye agu sasika iso se ye mba no a na na ye de ne baaye no 200 Ghana cedis nyaminsha no ya rema no so na koma so ade bia ode ato awrade animu no awrade anyama no eti Auntie Naa me so ma me kwana me na madafo bi nso so Damienko aha ji mama mo de wada o mase eni nti me da Asante Presbytery Women's Fellowship executives me di kan ada o mase nyame enhira om Yehowa onimu achi na onhira mo afi ku manyina 41 districts ana ye da no Auntie Naa nya ize nyame kan se awrade enhira mo nyina no mo obia kuma so ade nso embrem me district eye Bremai district me da wo nyina ase eti na me da ye Asante Presbytery ye chairman ase papa nyame onhira wo ne wo clerk nyame nhira mo nyina Auntie Naa me da wo bia wo hwe me bia nso ase nipa ne doso because me ka Auntie Naa enya ize ebro no so tia ye ti dia me ka ne se nyame onhira wo bibia na onhira wo nso Monica sa that's fie pani ma fa bibi kakra bia me so me ni me fie fo nyina ye nyina ye gu Auntie Age Agnete free fa Jane and Faint nyina mi kunu nyina wo mu nyina ya ka do mo se ye wo mu nyina wo ne besi mi maame oh nyeshe na we di bre no so kra no ye ni age kra se ehu ye mo afisia po ye da mo se ye mama afisia po mama okodu Canada fa ye na se ma wo mo ma ye nyame nsha wo mo okay ye da se so okay oi man pacha we me pacha me chia mu na mama Florence de me mama prekope Auntie Naa so de me no wakasa pe but on kai a free 2,000 no mu na nyame se me wo me ni me ku neti oba me ku ni fie se me mpra no me ku na na aboma me ne se girl ne mpra no enti no girl na be fie na ma babagba atwede enti be so me ho na me nko ma police fo enom di girl no etena kanta bag etena akopim se be ma no kwa fo mo oba e be ma ne ba e no koyi oba no woyi oba na egwa na busuafo se chenchena woni oba ne ho ade
won wale oba ne nka me ho ntesa won pene da so abone ira mane se woni oba na dade onye oba no wade nka no ho eti ho me bufu ise me so me pene ne empene kira so won wale oba no ba ko ye de enka me ho nti me nti ase eti ho no me de bufu kwa kotonsa ede ma no e no ka se me ko do nsa na me de ma no no onye ne kira e na eja me de yesiesie ya asem kama na me no aduane ma ne di ye bibia wie to okra me so wo be kumase na me se wo be kumase no asem yi wo police station ye nyi eye den na ye we ba kumase afa de aduane na wonye no o se threaten me koka wo so be twamiti no watwa ne de obe wankumi a wonkuma ko ba no obe kuma kura na ka ho no ka so obe kumi ache kura watamte mi ache eti se obe kume ti bi na mi suro mi ti mi ko report na ma bis la bi hwe koma so le fo mpanyifo ni bi na fa asam ne ko to o manim ampa me ko me ko ma me ho me di asam ne ko dan no ma me si so pani na ka sa me se a wo se menyi ni ana me so no na so obe kume ana wo se ne wo de beda ti mi ko da wa ade che no pa ani ma tete sabe na makwari akwa na adware na mama ne ko school obefia na ma free fie on makwada ma so for me dem boy DNS enti esi ano be ma ne so wotimi na mentina biem se si an kasa be ma ne so wotimi na mentina biem unu nka okro so for no se ye se ono yes an ye ka me se nka okro so for me kru so for o de be ma no so wotimi na mentina biem na meba ukwa ware na o ye adwuma me pa cho me ko fofo na menya adwuma na wuhia no ye adwuma ka sofo die ne ho ai wono wadi ka ye ne kokko awie me kwa ye ne mfu awie na nyame afre no dada anasa o ware wansa na nyankopon frɛ no me kwa na wono da asɔre na no ye panyi pa o nti wono ne na kɔto wasade na se no oye sofo dada me kɔto no ye sofo dada ti die ntina sabe nya no makoma dabi me kwa o makoma die ntina o makoma biti sofo ware ne yere no makoma o makoma wo se die ntina o makoma wo se waji wo asase bi wo kumase adumakase kase eti half plot wo pese osi no makwa ne nya ba bi da enti wagigi loan eti loan ntina ma won timi nyi sika enti wo ye japade amakwa na nya ba bi ni ti ato ti wo gba akoma mfie say 4 years ni na onu awodi adameka se mi niska no akojo ba ko didwa na ba nu aduane sofo no wo twa to phone so say what the church nkofo say me nu aduane ma no ta onu ana akoni dwom na se wo anya aduane na mo akɔhoma ene de onya sika kodwom akodi ko didwa ba nu aduane di ti 4 years wona ne tena ase ka se bia asetena ni mo ayede nti nya de so obeba akɔhoma bi me ma ne ti ase no se ne nso nya afo ni ma me biem ti kwadu ben na odi gina so so wonware obi o si me me ya tu na fra sole a wokonim ya tu entia se ni suban na wom na o ye na suban ben wa ko jaman o tu bi jaman wa sa so obekume edom so so ntse se ko obeku se ne mplan na wo makwan anasa akɔhoma ni nti na so me makwan e ma ne enye na face me say this kan to be obetwa meeting wo twa ne de mplan e friends what the abna doctor oye wasani wo wasawa o see e friends abna doctor sanu mo friend ana otimi hwe onyankopon anim ba osofo ne ne yire fie di abababo o he ba ma ne ko phone no to ame me nko ada nko kan na me kan no be ma ne ka che me say obema ga na be woso me pa o obema na be bome o ko ye di osofo wono ne bi na no ka o ko ya nche na ga de to ame fie o ada o ma ko huma o ma na empaso aduane ana me fa me ho ka me ne da timi de wo se wo ye we nyina ma no hwe obabo akoma 4 years udi enim no ka cho sa fe de mo ayedere ti be mo bi mami a se o ma meduane ni uji di se sofo betimi ayesa o yesi atira sam so aka mi si uji di se sofo betimi ayesa pa wa ya ma na bro yo meda Brightina se Brightina ne bo miti Reverend Brightina osofo e no de nsa ne nwosra to mitrim na obo miti de mame o wajo so ti mi so ya hwe na kira kwan na kobo ti mame Brightina e ne bo tre no papa sofo good afternoon madam oyin na te ai DNS fie me pacho me yiwi na me ko ware no 2018 na me ware me ka kire nse me yekuyani o me ne hihye no me ka se me yekuyani waso obedi machi wono wanya bi danti de machire no bia obi ane hwa ya wona asika ekura nto obekọ na me si yo enti me de no ko ya no na ma ye madwuma nyina awie me ne me yire no wuye na ye adwuma awie na me se wo so wadi machi aka asem bo ya kire me pa dia na ye no odom ntimi so magi asase no bi na ma ya ama no
enti me kwaji asase na meye no wose hoye popo madua ba sabra kwa na madua ba nche kura manabo enti okotu ba nche bi ba na wose asase na ye popo no do wofura wontimi enti saade ya yempe de da fom ana me konya de da fom a wa fikire pa ana me semeye nti 2022 February na me sha ase na me do no oni ho ana me do hye ana me fra na se wo mra na ma hye afuo no ba fra o ka kira me se wanka so peku adwuma bia ye so peku adwuma ya nko wasase wo sabro no mko ho enti na mitimi ho adwena anti aba ne tirimu a ode kasa enti metombo ase ye atwitwa afuo no ma na afo ma no se obi anu aduane mfa na medua koko fa ase nyina na je obi ayi edo ne de ho na wo yi koko no ho ama me afa de me fra me yire ka kira me se anya me so nam no enti da me ho adwena ekura no enti wo ba ye no me de koto da busu afuo anim na wo ba ye na afa de me ne wo ho a wo se ne fon bele ana wa dimnika ko gina fikire wo kasa wo ba ye wo se ye se ni mita bi wo na nkrofo bi a wo ma han ne dan no wo mu ntua la benti wo kwa kohwa aba na me si yo bati nti wo kwa ye no na me fra fie se wo ba fie wo me se wo ma ho na me fra ya so de pani ni fie nyampranse ko no wo nyampranse me fra ye so wo ai se wo kwa ho no me fra no kura wo mfa me fra na wo mfa afa me fra na kasa wo kana ani die bi anim nti wo tena wa ana me de me ya so koto ye pani ni me pani no ye nyina me na me de no kwa asa asore no nti wo ka kire me se me de no ko onte hu na ansa na me be wa no na enka won pene ma me nya no ho ade enka obenya obi a ne nsam ya so no mu nti saa se mo kan na ma dwene ho sa nti efiri wo ko no ye kohia we wa pani ni ya asore sa nipa doma so da na ye ma no wa yime dwem se me mra me ho ase ma me yire babu se ya mra ya ho ba mra no ho ase ma ne kunu na wo kunu so no de yire na me mra me ho ase ma me yire de na me nti ase enti akwa so sa na me di me kwa fo mba me ambe no aduane na me di awoka nti ma me de kwa kira me video ni nyina de kwa kira me pani se kwan ya wode me nam so no ya ade mu oduma me nti won frɛ no kasa nkire no me ofrɛ no kasa so akasa akire no enso se de wa ya no ye afi de ensemo a pani ni kana memre me ho asema me de memre me ho minti bi ho ade kurenti ama na basa nti ewo mu a kakra na wa fa fon no ko gina fikire ono ne kasa na o ma frɛ me a o mo frɛ ni bio na me ko ono maguma ni ma se me se me o se me wompena me afia nsuso me so me sisi ya me yama sabra na wo jame ho no na menya boafo bia ba bia tiri new site na pani bi besre ma yo so de ko to na tade na me se pani mi yare o me sisi mintimi sore no ko tie o kire maduro se me fansa enti wono ba ya na me ka se nye pani asomasi a enka me ho kire me na me sisi ka eloko me na wono na ma maduro ko sa na ko frɛ me pani na ka chance na de konfo na me ne na mutu aduro pani no musa me emuye na me kire mu a masema me ka bia wonfa pani ne mfa na se oba na de no di machi me so asoro me ko ene ye wo me 57 18 March 1957 me nya 21 years na me asafru tu anamo masim bia me ka me no ma nante me o me ho trouble bia me yiri we ba ye na okọ ho no ama osofo no mfa me nya hwe yibiem asem bia no wayi mi gwa no aguma ne ma se won fra me musa me enti koso na afa de busumi num na me yiri no se akro no so me fra na busi afọ ka kire mu a o mo ntimi nka hwe me nya abotre o nsi me nya abotre afa de ba ya ne se oba ya o de mensa bra me se me nya mensa na nya me so nam no enti me nsa no ba fie e ba kire busi afọ nsa be yire de mensa ma me wo kwayem hu enti mo asempa ana mo fra no busi ansa wona ade kunu nsa ma no wo se an wona de ma me na o me ya sa ne me de menko na o mbe frɛ no na me se ne me de abetum anim na o de mensa ma me de o frɛ no me yi ni niama enti me ya no na me wale pato e dey tina me gira so a den sanema wa akura na nya wo fa bla doctor e na den sanema da bi ensema wo kana ento kwa na wudie kanu kura wo kuta bible kanu kura na panyi na sama wo kanu ya so na tuoni na wase o meme wo mpana empana no so enya me mpana no ga na wo ya me yemba na me filafo mo ba ono na efidin fie kan na wageme na ka chem saga ne hote se me wo wa mama on ka chem saga no ne koda no ne hote se me na o ka ye me ba wonum Auntie Naa Kenny Mitchell enti me ka saga ne nya me hwe no ana wono ko bo me charge wo me pani nso fra me a wo me ka bibia je obana kan openi me be mu kakra o asori a wakono over 21 years
Mami de oyo oba ware 4 years. Tia so gidia sorry a wo timo no. Panimfu ewo mu betumi atai wo yira. Omu hu no emfisia 9 keke. Echi se ne okane ni munti. Asori fo nyina ta na chi. Gidia wo watena mu 21 years. Unu om na ti kromo. Dabi unim puna unkan kire go yire se oba bi hu twa no unkan kire se ubekuno unkan kire se obetiniti 90 papa ante na watamu nsa tabria wosi somoje wonsa eja ante na tie di America no no question lady Chicago Holland what Brian 500 Adi Abre Inyanka, Mrs. Elizabeth Ade, USA, Ohio, Wabre 1,000 Ghana cedis. Ave Yenya Babi wo USA, Amiensa, and $100. Nankupon Ishano. Grace Osai Prempe, Grace Osai Prempe, Germany, also Wabre 400 CF Macalep, and out of 400 so Abre Ekunafo. Haji Amama, USA, 300 Ghana cedis. Sister Agatha, Germany, 300 Ghana cedis. Ave Yapia, Chicago, USA, Wabre $100. Ave Esther, Abe Ye, 500. Say Fama Caleb. Ave Fampof Enterprise, Oma Brian, Mackerel, Adaka Bako, and a tin tomato so Adaka Bako, Mama Elizabeth Tanoso Methodist, Wabre Mott, and I such a no, a Makumako, a Dionu, Yamisao, Ave Peter, Quabin, Amwabe, Wabre 1,530, Ave Sister, Techiwa, Brooklyn, USA, 1,465, Madame Jemima, Denmark, Wabre 510, Ave Beatrice Asantua, Italy, 768, Revelation Children Home, Mosuma Mabre 200 Ghana cedis, Tony Mame, our USA, Massachusetts, Pabre 600, Rosemary Grant, Wabre 200 Ghana cedis, Mama Pat, Bushine Kropo, and Tumabako and 100 Ghana cedis. Yabua Isaac, Arewa Bontefu, also Brian 5,000 Ghana cedis. Ave Mother Sagolen, I Wabraya 100 Ghana cedis of Caleb. Mother no so ne baba a friend Esther was Wabraya 300 CFM in Yanka. Italy, Ave Trento woman, almost 2,112. Priscilla, UK, Mitcham, was also over 500. Say from Caleb, Ma Jane, Denver, Wabraya 100 Ghana cedis. Say from for 500. Yavama Caleb, Portia, Australia, Sydney, Wabraya 1,000 Ghana cedis. Constance N in UK, was also Wabraya 200. Say from Caleb 300 in Yankadia. Ave Adua SDA. Ejura was Wabre and Tumabako, Sister Ta, Obakunani, or also Wadum spare pass, Wabre 100 Ghana cedis. Hega Opoku Belgium, Grant was Wabre Kurafo, Achadia Yansa Akan Yamisha, Ave Abena was Wabre 1,000 Ghana cedis, or US, Savwe Nina, Yakam Boom, Akase, Unyame, Unshra Munina, Ave Obapa, Someone can so kakray. Mate, na yenche hone enkoji enku. Mate Obapa. Bronye nyum pabo anto ma okra mfa nkom srew. Ompabo awo so sinyin to ho. Ma okra mfa nko. Ye brew enku nwanwa so bi ebesiesi oni padua na ayewuye na jamfi atena se na fe nante. Yo, abusuafo me chiachi amunyina ene awia ba bibiala o. Na wo kan. Video me phone, my video and Sanya man nyina wo phone so phone wafa. Abesi ne. Tinya ohwe ni abna doctor. Dabi nya hwe no. Na wo ka cho yese ni hutwa eche no. Menka sa answer me kire. Kanu kura o kuta Bible, kanu kura me se kanu kura je na yetu film. Auntie Naa. Say wo dey there. Oh, I'm sorry penny eja me ba. I'm sorry wo leadership. Ti won from ye hwehwe mu ye hu sa wo mpena. Na ye tu afri sorry a wotim 21 years. Eno say we dey kwaka ya gidie ni munti. Me frɛ sorry penny force yes ye tu olma atremu 21 good years. Auntie Naa, asem na America no. Obe Bobby Dua wa solifio, wo Bobby Dua.
yedi Auntie Naa me ka se wo se me boa yemfa yenko ho no adantefo ho akora na wo ho na mbusuafo na wo yemba do ode ababa bo yere wo yemba wo se akora na nya abna doctor na onya ohwe otimi ba wo marital home ade aba bo yere me ni fie me ko me so da me ko ni fie na ba wo te de me ba en wo se wo ma ka chem so de me yira ko police me se wo ni fie wo ba wo te de se aketesia ni timi firi ni fie de aba bo wo yere sof mami me anya no krasa fie wo me fie wo no fa ko nsuo enti ade na police for che me ba ya no wo me yira ko beli no Auntie me yire na de ko na abusuafo no se na me ba jabusuafo asem wo yire aye report ọkọ ayamo no ana police fo ni adwuma ayenti o ma no mbete ga no kotum me ni fio me frafo mba na o ma se me yire am yache ga na kotum se wa bono ana me susu me ko se me kutie anti abusuafo no ba se me yire na de na kotum ntie me ana me se wo yire ti ni fie woni o meye niam ho sem bia nkyere no na nti wo yire asore no akote no police fo ni adwuma nti na ya asore atu ka ni abete obi a wonye hwe se ade ne kosem ama wo akoma bail Auntie Naa tie me wo mo koin Dinti na omoko. Dinti na oyamba wo friends aketese na oyamba. Dinti na oyamba betimi etiegina ede wo yira ko. Right ben o. Asem ya kan Auntie Naa minim se wo kan kore na nyina mu se wo de ma nipa kokoro ho na mu kogusa akire. Aja yi me ko se me se. Akora wo se nya wo hwe. Oyi de osusu se eye wo mpuna. Dinti na akoda oye wo yamba na onya wo hwe. Otimi kofari umpo. Olumanti agenti so wo pani a wo bu na yere. So wo pani na wa mu na yere dia na chese ni die bia anim. Ti die nti na wo yamba no otimi bowra wo fie kuta ba kohwe wo yere. Ana dia nya me nim ni sa afia sa me kwa fu me ba na eso wo mako. Enti me nim so wo dia ba ko fie okobo ntie. Wo bu sa die nti no mkoi. Why won omoko? Dabia wasori a wodi batam, dabia wodi matam. Why won na omoko mani me no ko? Auntie Naa me pa che wodi tie dia meka no. Wo bom tutu ese me yire no me se nya me hwe no. Ma ka bibiara o se wonti ase. Ani o ba ye kura no masafo ma no kura me no wo mo etia obeto wo mo kura no. Wo no wo mo nyina akon asi. Enti ya dia yo na waka so beternity na waka wanka so ulmai uti na mo baba ko nyame de atamo no wo be se twa kwaranity Auntie Naa tie wose me pani ka kira nsa me kokobone na ma me yiri wi enti sa dia wo no wo mra every day exhibit kese ba adansia ba ko a wo sorry a watram 21 years wo sorry pani ka tell say we no di nka wi e kokobone ni atete a wo de ne famu e na ma ne wi wo na wo ka me yire na ade hono ne nan and what do we? Auntie Naa, so what sorry penny? To what we say, dear now, yere that now we free moon or cocacha sorry penny. Was I never so for the ball quite to say, well, you know, we know, what cook bonny, and I had to take in the mouth in the wee. Auntie Naa, as some ya will be some, Kayasa me one chain. Nanka me no ma cholo ma dance enti ya wo kekane ne o ma kekane dia adanse fo nyina wo kromo nso obi me se wo se wo sofo se sa na watete wo yira ama na wuo ena wasa kofa maami yaba ena aluta continua nyam na meka wo so sofo se okuko boni nti na otete wo yire ma ni wi ti papa sofo a wodagidi asori ano wo wuhe wasa okuko boni nti waku yire sa na sofo kura bekasa na se watira wasam so atufum pebebre a wanfa ansa na sori betu asɛ no yede wo befa discipline mu ye kasa kyɛw na wunyai na hwiase no wo wo nan a ansa ne betu asɛ Auntie Naa tie dia meka no asam sofo no won frɛ me musa manu asam wo dia meka bia wo mante ase dia meka bia wanti ase ade no so me na mede me ho ɛna me se me sum nyame ankwaje dia ya mpire mu obi a prinity enti nya de ona de ona so nyame ho makwa kwadi bone no olubai wo so na de ona so nyame
What's it? What I would do, and also soon. And I'm saying, Penquadia. Sir, make what you're bonnet. Now, I'm so quite see a day soon after day. There be a young day, I American. Missy, I would tell him. Also, he near the other day. Joe, also, he near the other day. Oh, Auntie Naa. Missy, I'm taking about no, I say, Nurumiso, and I do so. I saw a penny. Auntie Naa, we didn't let today. Shall the womb fear tree? Papa, mem from my grandma 68. Neighbor. Missy mem from my crowd, old man, tell me, Missy read the womb fear tree. We didn't let today. What's the say? Me say, as I'm not walking in Anyanokore. Anyanokore, me wa dance for. Me say, oh, I'm a warrior no goose. Sana me buzo. I was in the Obana Dimensa Abraham Mensa. Me say, when ya. Or maybe I'm more damn so free. I'm not on Sabro. Adam, you're both free. Me sit down. I'm son of Baba Tamninsano. Now, maybe I'm a menkata. Meba. Auntie Naa. Yeah, now back at Wababa. Way, he know that. Obana, why was him in Yanako? I'm a in order. What I made them know, but I didn't sound so they made by old man. Who say, oh, baby, or can be a buffo? Ebia, 2024 ana amanten yedi ni na wo twede fia no pano nsia kosi anum wonya maninti na odi agufo di akọ what do you say ko what so da wodam he na wall my order he na order tell me bia order wano me abra odin san bra me amene abusuafo no kan ye no am ja na me dem mo say he na order all my Madame, me papa fie so to me so me maso say onim be give and take me so saade no pesa me bono na me konya asam ti saade a ene na me jada na ma no makopa me papa fie ada ti obeja no kwa ma na ko wano so osimi nya no kwan listen ti obeja no kwan ama na ko wa bo ama me ama betu ama no mumusa no wa twa bo ama wa busa no betu ama no wa 200 million ama betu ama no enti e kana le befa wa na wa ma bo 4 years ni no enu 100 billion ade ama mi o na nya me kwan enu 100 billion ade ama me wunya me kwan akwa woman na wo no akwa woman na wo na nipa nwotwe me na mi gire mo ba besia ma ba akwa woman na besi sa me no 100 billion ade ama me o 100 billion le mo ba jale kwan 100 billion ye de mo ba jale kwan what the back year for the anti say wakwayem ekwaya de ma force bebe people so me ma no kasa o say me say people ne wa me ba mo busia for say ekwan wa makoje foforo so a what's ani efolu akwaya kanana ana asase no what's afasa wo fasa o ma me asase ru ade fasa asase ma me afu ama boka wo me ka ma boblo 120 million say siam no kasa asase ru say wo tu asase ne kati wanti na asase me no nya na kwa asase ru a ada na oba ma brosa wo ka chem so ayo duba nyina wie tu ba kire be pa olumai sofu kofi ware sofu ware de pa sofu ma me wo de nya botre ya be san me kasa ye network na homa no atiatom na me hwe so olumai be kasa bi kwa ye hwe na ye nkansom so what the insana ba so ajatum so o ma 100 million no ensano oje 100 million kwa nani Friday twa we ni week today ntina je 100 million se ka akoma na wonyo na hu sika na maje ti omo adansefo eba ehunu se yakoma akoma ni sika na maje me se adansefo eba en di adanse se nye su sika bi na oje sika wa de ma be because me ka so han da akwa ma me nem wo so han eduma makoye nso so no a eduma makoye meja be kwan eduma makoye kokwa makoye sika me kwan de on kan hwe so 2 years ni I won see a form of crada me na me eduma no onya wo kwan jame kwan 500 million meje jame kwan na ha da ma mentinam anasa 020 100 8024 na abusiensa kom di seya wa mo de aseda eni kabia ebe ma ho yeda mo ase na
so ana yenua aya sister B nyankopon ya dom afiada yenyina ya the black and white ya kwa south patase mata dai ho na yenua ya dini na watch da obia the black and white ya maame na nkwa na abusua ne nyina ani adofo na ajanfo yenko ja maame na nkwa ane na busua santene wonu o free sawia onu oti krom ha sawiafo nyina ya koma atadai ho eye south patase na yakodi ya sister B ne na watch da echina chi fiada eye black and white ya damase etina okay Moshe ba electric akoso monka ne ane de me sebra heya yefie eye heya o enkwachi akwahuma obono scan mikodi jifri baby na mja ko sha ho akwahuma obono why me ho de mi ko gbadwa ma yenye eti 100 million de ye fa je oba akwai ti sofu kofi ware oyire na akase we tititia uhwe na waje nsana tumu a oso abre ye koko ye na form wabre ye ti bomodin se wo beja no kwan bomodin se wo beja no kwan bomodin menene kwale na busu apanye ni me fe na apia me de asem ne kodan na apia busa no wo se wonti me wale mi biem wonu ne mutom sa ensanye se wo kan kwa afi eniye na mde nsane ma no woni ga na asem no afinie. Okay, so for me dey try me nya no biem a mesa fro na mami kurani betena se mami ntem betena de ma Awie de boko masam ne se me ku be yare stroke yare obia ni ho hwe no me nko asa ata na wa me baketoi 1 week no de yare we me nya daje amakola no sa be 1 year ana odi be free mu o free mu ni wo achi na msa be hu se me ba pani no ono so yare akoma yare holding heart se makoa obia ni ho o school on timi nko school ni sese oye bibi kakra no wakoto oye bibi kakra no wakoto na nko ntimi na edidie mpo ntimi ni die mesramo ganafo mesramo etiefo mesramo o de nya botre ne eti and so for Mike Rema Korano for Mike Rema little boy no mame your friend say Ezo. Caleb. Tetezo. Caleb, who go school? I'm a basic school. Then yo. Go school then yo. Poor little boy, sorry. Mami by near Sibronya. Ya nema kora ya jijo no kora no. Ye nyai. Ba me hwese ne watu. Ne bay na wose na ti na korai ne nai platform a mere hoi se say here for ma ena se yare akese a enidini se wodiri mpo a sika wai mami se ne kurawu 8 months kunani papa ya yare stroke on one and papa over years oya ye ya akwai sori a ni papa ti aso anyare o onante ano atena se oso wabre onante ano atena se oso wabre afemu ya din ne abo akire de ne call hospital a ya se ji se kolebu mami wudu o ya sisi kasa na tua $10,500 minti o $10,500 10,000 who say 10,500 US dollars what you crossing to
Now what take Ghana memu healthcare obetua jene bayin kwa $10,000 US. Then you come America ebetua say. You come Ghana you ebetua say. Healthcare kra school ni akoda mo for school headmaster meto so me pente mo sha akoda ya wote na so yi akasa kra want to me na wa ya mire ni mami ko for $10,500 US akotua Ghana hospital so for gelete no This is the third Holy Heart patient. Waba manim. Na me listen up bebre. Faleta no masofo tentem. Listen up bebre. Adey. $10,000 US dollar no cry say $100 no cry say. Mami awote. Ade adwuma na oye mami. Hwamanim Jesu na remanim. De adwuma na oye. Ntontoni amanketwa. Jesu no. De ni amanketwa nka hweo. De adwuma na oye. Provinces. Ubayare. Nyanya wo hwera na wonsaka. De na waye. Anamo be na wo ankasa watu. Mito na mo de no call hospital. Anu achi na mo se yenko kolebu. Yako kolebu no so ma se ska bebre labo ayeye se mi hu nyina asa me ni obi train me say wako $10,000 US so for fato so nyame na me choroi na kenkan mayentie petty trading sani yankano so for who's going was so she can was so $10,500 US. Me say $10,000 US. So for Boniye was it the cost implication amount of the city equivalent of $10,500 US. This amount caters for the cost of further investigations, anesthesia, surgery, intensive care, and boarding for a maximum period of 2 weeks. Yes, and I want me to know about to ho. Enu aye de be ma no. Ni aye be hwe no. Na kwani aba ne. $10,000 nhwehwemu ahodo a omo be ya. Me busa me ho se ohiani kosia amane se ya. Obaye den na wetua. Ma sika no ka ho. Oza ba usu. Ye donation ko afi ye wie. Ti ye betrase akofie kodi bronya akore nkokọ. Awo ye banchi fufuo na akore ete ho na wontu. Wo ni wabusua. Aye man twese ka anye. Bibusa. Man twese ka anye ye. Ti dia na maye. Wo na abusua pani ni mabusua no. Dia na maye for $10,000 US. So ba on say ye ni forex bureau. Na chese wo be pe Ghana cedi sekura ehisem kope cedi equivalent ene dollar na hoden eyepe. Dollar is wonyina faako. Mama me na dollar rate. Na me mfantum na wo awutie me. Bo. Dia na waye why na de na to so. Okay, me ko akora ni school mo na makohwe. Say am passe dear mami ken. Teacher Penny, good afternoon. Good afternoon, Mama. What am I your headmaster way? I'm part of my head teacher Abu MBB school. What fine? Equiapim North District. Kone de say? Abu. Unkwala ne ba ko yare. Mbacho Caleb. Caleb Tetezo. Ben na sini na teacher Penny wo so yare. Dia no best score ye. Dia na ma wadwe ba so sa akora ne yare. Yo, me did say last academic year. We say your first term of 2024-2025, but last academic year. And our friend of best school, we say Otiwana no Kumano bo. I feel so I say mo friend dey grow no dey kakra pe na wa bre onante sebia han heya na we say no Kumano bo tintimti ho no na metwube ni teacher no
na me ka che ne say me ho change bi abofra no ho na abofra na say ne ho mfa na o say ai nti e ho na ye twi bi ani man but unfortunately na ye nim say bibi say na na ha no asemi America about 2 weeks ago then ani man me be ka che ne say o ma diagnosis of hole in heart but na ye nim say bibi sa e wo ne ho ti ye teacher aba na koba se akora no be surgery dia na mo no watu abo minim se nya wadwuma nya responsibility wo dia ne se okohwe ama education akoso dia na be ya abofrey yo me da wati tina di kan no me wo ho na ni nana akole ya ye kana se me unfortunately ne papa nso aka baby ma me ne be kan kra kire mu a ne papa nso aka baby nti awfa na asem de ya asem ya rehu ye pa nti ma no be ka kire about 2 weeks ago nana bi be ka kire me se abofra bi hu fa no say na Oma diagnosis of hole in heart. Now I'm be here $10,500 Now much me either say you say na can pepe. Njo catch in fact I say no ha me but na me kan na me say e abofra na ya diagnosis sa me say abofra no ho fa no dey but na me say ni condition no sa na etie. Nti ampa na be catch me no na me friend ma me no be catch about school ho na me din komo bebre. Na catch so sa na etie dey me so say na odi kan no ejuma na ye no ye bae say beboa mamofra na de sua na de church na kwanim apart from that so ye ejuma ma asafo erade nti sa na etie dia me so me fa kwan bia so ametimi me church on krata ahoro akọ non governmental organizations any ko form so mo bi so metimi ayeye mwa metimi aye bibi sa abo afra na timi no ka say me church letters bebre me travel fan phone ring na me print amateur letters medical social welfare any other agencies say me nyamwa na yetimi aboa abofra na na duka kan last week sana ma me ba ha me gi ni document ni na me di hujuma si me no ka se ma church letter teacher emwa bi aba na me no ka se de emwa bi mbae na me ni nkofo me no e di nkomo e organization di nkomo ka se me se omo so ombe flyer mo fra no we no na omo ahwe so mbe omenya mwa bi amaya na ti me no ka se de me na teacher for no so e bi din kita ho na me ya duma e ba kwan this week na mo Wednesday e be ya na Wednesday ya worship ti na ma ye se me na teacher for no di nkomo e na mo fra no so se bitima to yensa no kakra na bibi kakra e betima nya no fortunately for me and so me no ka say so school improvement support officer so a ohwe me secret no so ba ha me no so e di ho nkomo fa ho nti ye friend crofo yes so abajuma fo kura ho a betimi abayemwa no na yetimi aye bibia betimi aye na yetimi support no me no ka say de mwa bia nyama na mo ye na yetu na mo say ye be spreading sem no na bebe benya mwa bia no yetimi de support to Caleb yo me da city chapeni why you want for modie ye beda se mame menim se uye kunani ukuna wudie menim se o capital sa wo abusua wo de abusua mu de odi agya de wasori uye de sorry be na ko ezi wo de ato so for pani anim me pa cho an nyonkudo ato ni areho nyonkudo we did it off from Nyankudo. Be akoye. What they are to I saw a coquet to $700 Ghana and $200. What's $1 they say? And $200. Now also Busiane 300. 300 say. To the back 1,000. 3,000. And Tina, I saw the 7,000. 7,000. Okay. Tia saw you 7,000. Oh my dear. I saw a ketua. And also Busiama say 3,000. Also Busiama 300. 3,000. 3,000. Okay. 10,000 Ghana cedis. $1 no mu say. Eddie. Caleb here wo mo a. Wan so ni mo a ne health ekofom. Ne headmaster abekasa.
me nso me hu na no pɛ me rehoe me ko ma de maye aka me ne omienu sɛ den na yɛbɛyɛ ɛde agye abofrɛ minim de nti anansen as between the ages 7 8 9 11 10 ages 7 8 9 holy heart minim ti yɛbɛ send him the for pomdi mo nim the for yɛbɛtumi ayɛ nhwehwɛmu bi a na sɛ yɛmɔfrɛ age 7 8 9 10 11 holy heart age 7 8 9 10 11 na holy heart no bebre yakɔyɛ Charles deɛ nyame adom waba fie yakɔyɛ little lord mo fo mo nto so nyame adom o ma ba fie aka Caleb so for right the man Caleb when you say 9 years 9 years which class class 3 and what did he what did he Bensu what did I make Bensu Apostle Papa se no yentumi hu se ye kan sabon samne na djuma no aye hie tia mofra sa wuntumi hu ana hu the course ba bi ade di free sania wo kan enkwada no 7 8 9 10 11 safo no kwale do mo ba so mo holy heart na ya nkwada o mo sa okay so for Leticia akwa paribia o se yemfa number nto so misanya ose enya memenimfe but for who sa abofra tibiemu say free January besi December uti ampai o wanya holy heart uti amokemu wanya major surgery uti nkom one for back uti wadwuma so minnewa yede odo akoma pabeye yede onyame mu a ebeye free say yemu bi na bia to ye anka bia ye hu ba bia ye beko say ye oba bi na to no a ka hu ba bia beko December ye donation da so akode fra cross aboabo adu ho adoso aboabo to adu kumase no se ni mami echi yes kofie na ye wie donation na se afina nkwa wie ne ante asempa mini umienu onyame bebusa ti wakoko sika no ene yi wakoko ti wakoko na bari miensa wo de jabako na yemfa ma Caleb yes yemfa ma Caleb mo fra ye Yesu adamfo mimi hu akora bi oyare a na ye me ya chen pani adentia anya hwekwa de edi nchire ne makoda na twinkle little stars shining stars na yare say how omu say ya omu da omu na omu didi ontumi nidi mo maye mo ano 0248175117 and 0598980233 0598980233 yenchene do so for mu we mo nye CD equivalent to $10,500 oh my goodness my goodness okay yo so for bremo na okasa ay obapa ediniame kenyina ne se yesre sani ana wo kano yenua no manum difo a mo de musua ngoma efa ye ne se mo be ye nipa pom di mu wiemu yesam yewuranom aduyefo mo ntimo ni ntufo mo na we sumunye mu wiemu mai na yehu de course yenim se bi awofo ro wonu ni se mofra na sa bre nu mu ebi adidie mu o ana bibi to chim ntia mankwala no wo mu edu sa age na holy heart na fe na yi no hu yenim na mo adawro ma mo na nyame de hunim de na ma mo ada ma mo betumi ayede amaye edi asamo mo wiemu maye na se ewo kwan bi a
yɛbɛtumi afa so nso asi ano a yɛtumi ahunu kwan yɛbɛfa so a yɛbɛsi ano anaasɛ aduyefoɔ wɔ nnuro bi a ɛma no ɛkɔ ɔmo nyinsɛ berɛ mu a mode bɛma wɔn na atumi aprotecte nkwalaa no afiri saa deɛ no ho a mo adaworoma mommɔ yɛ wɔ saa kwaa no so na sɛ sɛ deɛ Oyerepa Afutuo sɛ deɛ yɛ bu yɛ agye yɛ nsɛm ɔbaba list ne dɔɔso yɛso yɛwɔde ntumi this yɛ tiefoɔ yiaa no mo adaworoma mo mmerɛ yɛyi nti ɛbaa yɛa no mo adaworoma mo abɛboa sisi a yɛ no gu so a yɛkasa yi ɛnka yɛasɔpo ɛmmoa saa yɛagye akora fi sɛ afe na wieyɛ yɛwe akunafoɔ enwisia enyanka yɛwe kora yɛnsankae ɛnso ɛnɛ hwɛ akɔdaa yi asɛm yi baa yɛyi ani a ɛnyi enti no kwasɛm no yɛsrɛ yɛwuranom aduyefoɔ doctors monkom na munya awiwe mu mae mesɛ mo yɛse dollar no yɛ 14.55 ti yɛka bom $10,500 a sika yɛhia yɛ 154,243 Ghana cedis 74 pesos 154,243 Ghana cedis 74 pesos. Kani yabeka se 1.54 billion 243,074 pesos. Tiye 1 billion. Ansana yasabeti 54,000. Eya 540,000 Ghana cedis. Yenye echipo ahenu aduanan miensa empeswa aduoso nan ahenu aduanan miensa empeswa aduoso nan yebeden 0598 980 233 0598 980 233 0598 980 233 Caleb Echeo 024 80 17 517. So for Monsa donation be a month. Papa donation sakani ma Esther one in the young Mary Ajay Badu ana one more London Royal London Hospital one woman yajuma na ma Esther yakase wa we enche say ya your reception ha what's in your man we say there ma Mary what the baba boa Kurafo ni enyanka no na ma sanso so oba ye ya no obete ne na idie anu nti ye 1,000 Ghana cedis wo de wa abofra keto Caleb se wono so